oban buofu na maame so ti baabi afi mi hu na oban be ka che me say me maame didi na tem na maame didi wa tem sisen nti ana me koma na me ko busa maame say o aban say woni na akon aden ono che say so oya de kura na oban aka che nsa aden nyi si na ye nti no nyi ni si ana maame ka say ono no penya ono no awo ba watete ni ba sa be pin sa bla woni na awo ide ebe nu hu ade ye awo na ba be kire na ade ye ono ka she nto konto wan sia na oba no papa flem no ka che se afu awo fufu na nto konto kan sa ande ompe nti sa dia me pack ni niama na onko o maame mu ho na msiu mati ti sa da na fia na mutimo no na ye wawufo de ana wa na de ni ahan woni oba wa na wa han wo dan ti pachani enti mo oba ni nkwa na nkwa ho ntina ho so si ase oni maame ye wonchi ni enti on pese bia problem ba bi si akire enti no ti o ma yento sunko o ma me de ga ne ko ho no sa anyimle na da ga ne ba ko na ga ni sinema enti na me na mukra ba me ho no se bia ja o na awunti o ba hwe ne na kanso ti aso ni ma muti hum de grant de ni senior ma wie no iso ni nyina na otoye na na se ma me ne ma me na mu ne kugu ye ti endi na wodi esi ne ba ne ma na kogu ma me no na na so o sheda ene ni timi kire se bia o sheda na se wan sheda me hata na me wo dem no mu wa pontintinu ni na otugu abonten anase fie ni yam eno otunsuo no gu ye efie ni safe contain eno machine ase animu ewo hinto no wa abonten na na mu ti da na abonten o mangudu ase hinti o sinema wi a wo hwe nsu na gu no eni se ekogu o mo ntimi se bia o sheda na se wan sheda na da bia musinie ma wi a ba bia oba no tunsuo no gu ye na ho na mu nyina musinie ma mutunsuo gu da bia nya ho no ma na nsu se ho no compound no suntin ba bia o pe bia betimi a ahwe nsu na gu ba bia o pe bia sa particular place no na me pese mi hu se ho ni ye ba bia mutunsuo gu da bia mutunsuo gu yanko because mutunsuo gu de bia no ono nim se wo mote ho ho na mu hwe nsuo gu na kogu wo mo so ba se mutunsuo gu ho de a na che se asem na hwehwe aso nkasa de wo koka because wo abusia ana montu a wodi ni tu nyina wo so mabusia ya wo because wodi ni ko hospital de di nkan niti ene obi o wa hotifi onyare o wo se miti de ni bedru hospital na to no wawu enti wodi ni ko hospital first one kan kire busia wodi ni ko sorry fie one kan kire busia second sorry fie eno so wa mabusia ma ne bra ehu kwai ti ni bo papa ma ne sa no ana papa mu bae no me ko na azuisa sa odwane no asa dwane aba bia me han dan no nti eje na o papa mu frɛ me ka che ne se me memla omo honom na asem sisi ko no ne enkoka nti me ye na mpe madamfo bi ba ko ka me hu se onko no nko jame nti ye ko na madamfo bisa me se uni ba bia de woko na me su da bi na me su o mdu ko konfufie ai na me se konfufie de ye ko eden because papa no anka me se o de me ko konfufie o mo se ye ko busua fie na ya ka koka ensem na ewo ho no ti ampa ye ko na se konfufie ti me ye magi me ka che madam fu se konfudam de mi mura ho no na madam fu ka se bebia adu no se man hwini ya e be nti mi nyene sa na mi mura konfufie na me tie na se na mi mura ho nti mi mura na o se konfuban se abena na mfe bu ama me maame nti se saade a chi se omkopa maame mo achew nti wan fe bu ama wo mo wan ka de kodie pote debi wan ka de property na da ye no mo ma dwene ye mo san o mi de omo kan ma dwene anye ma yi bia se bia o ma ko bibia na se BBC no o hwe nsuo ma ne gu won mo so pachane two Akura ni ntade Friday edition akuma mu nsam na yede ebra wo no eno nti baby a wo bia awie yi bomodia na eka me ho e wa akoma 87.9
Akoma 87.9 na wonso wa join the program no na sa wo hwe yen awiabrei ewo wo phone no so se eye Facebook wa eye Akoma 87.9 se Facebook ena wo behwe yen ne de din kan Akoma 87.9 na chese wa like yen page no na wa comment no wa share na fe wa ma ye more stars click stars na so more stars as plenty as move to me no na chese won so what to me am I more stars no YouTube Akoma 879 Akoma 879 na wa mia bell na so mesra mo amon subscribe ye but mo share no but mo dey answer obe subscribe ye YouTube page no enunti e brand so a you get notified na won so what to me I was so I will want to kwasa the ama afofro fans of Akoma mu nsem eda so momo diana mo share Maa Akos great family charity foundation menua ba abege platform happy home so mo share Maa Niki pizza fan club and also ya de Atos club no momo dia platform no na mo share emfa Maa na Akoma mu nsem platform no modo so pa enti individual bi e woso bia no emomode se obehye ede ama ne nanfofo ne nadofo na wo so entumi enhye bi Maa nyame enshow Margaret Amponsa was say Maa Akos and crew Akoma crew we thank God today is Friday. God really bless you, long life and good health to continue helping us. Henry Alizo was watching live from Cyprus. Always enjoy Akoma Munsam. Keep sharing. Today is Friday. Filippo and also Filippo Etimetim. Okay, was say and we are thank God it's Friday and we are enjoying the best show live here. Keep the fire burning and greetings to my mother Auntie Mary of Nanso Filippo no Nyamisho. Meba hine was a good morning, my beautiful family. Good morning. Abena Jen was a greetings. Oh, okay, Nyamisho. Nana Kwame was watching you live from Dubai. Esther Echampon or Wahine Ojina Sagat watching you live from Kurdistan. You do all. Nyame Ensho Solomon Kwabena Efa Ojina so way any afufropi Monkoswa na Monshe Enfa Maa first story. Ye Piwak natural health. Ya wadi 3P garlic mishaba and afe grow fine emojadro wanom na aso yasene na wie na bomodia na ehye efa maye she na Big Love Radio I was Spain at the Information Center Kochia Fetia Otaibo Radio Modern Ghana ewe USA OPD Radio GH wanum ewe UK Adam FM 97.5 wamoso dia too many gadachi hene sa pepe Akoma Golden Ladies my choice wamoso Adam Asopa Online Radio Asafopokus Palace France wamo ebi atumo ubenya bi asha na Rabbi One TV ubenya bi ahwe ewo ho enche onua TV so e de betumu na manya bi so ahwe ewo onua TV yanko na enra yene ya brantie bi edi enkomo fidua yi emu efra ne Patrick na so dodo no anim se ye fe ne kwaku wone nase amakone Akoma FM 87.9 ene owo fi ha na ye wiewe ya story na edi akire ba no edise wutie bie ano ehye na ano so eden kwaku mame mu akwa ba wie yi no na pom te sen nyame adum eno awokoda yesum yesesen nyame adum sum nyame adum ye wodi asem bi beda ye na yetie we kan wa yetie bemprenu enti mame tofa bokete na fe mento sempa na memfama ye mame kone na de ewo mu bia no ebepie fi yenkwai pacho me da ase mene ababi we ne Akoma FM 87.9 Kumasi eja ayima na nyinsen bai ti nyinsen mu na eja onana bebusa me se me wale ne nana na me ka ase o mankasa na me yedi ti man yi na no bia na me ka sa eja na nana ne ka kire me se me ma de bancha bebongu ti edi be ni week ni ko 2 weeks mono no asa no ne nana ne ye akasakasa na ka kire me se wo kwaku wo ho na wi akokwa na ni abo ti wo ka asa na ma mi yum hye me
nti mankasa nti akiri Akoma FM 87.9 Kumasi bi sana ebeseye de nakiri na mka say ya se be sa de mimi ntu free efi honom na mimi tu free fi honom nti abane ka so bidi machi ene odi machi na eja ye koe ti yakotna honom na se enu su na nyinsen sa be ba bi ene eja enu egusu anti na furu na abana ka se obewo ena me yesen konko maame ho ono so maame honom de onko na mtina onko maame ho na me honom si ye na asu obawo me nchen na me ka chen se o mimi de oban wo me nchen da intinu mintimi hu se bia wo kan metimi hu se bia se ni se na ye wuntinu ko maame ho ono so Akoma FM 87.9 Kumasi de maame ndi ye no hospital na nani anyi wunti wonko hu bia na me si wo ba kwa hi ono se me nchen na me si de ene se sa dia me do ko me nanam ho o wa itafanyile su hono na wakwa ko tenu nu se na se no nyintum papa nti e manu be akasaka sama mini mienu na asem ko duru asoro na me kono sofu nanim na sofu ni kire se gen de ye no se ye me kas me de ne ko ha me mpe hospital eso na me mfa ne nko nti me ma hwe na ma mpe hospital ye ayibia amfa na nko no na me gine si yo nti mini abaya no ko Akoma FM 87.9 Kumasi ko hono no na me ma me kuma ba ko ka kire se aha no aba ne nkla no mu fie no mo ha adwen nti se be sa na on kan che me na me nto adumala kwa ketua bi ma no na in case of ebia wo konsu a anaso mo bi sensu krama na yen kwa no step by step bo na tofa na bia oba yare ye wodi ne call enti sa wo de kan ni amema ye maame sempa no wawuramu a ebepiepie enti wo de bo ne tofa mame pachi nti e ma se abaya na oyire no obeyare adwuma pachi enfanko pachi hono no ase ni yo Akoma FM 87.9 Kumasi tiniti na me yes na ni tiniti so ye dia de nti me de ne ko hospital ene ja ye ko he na ma ne ho to no nti ne ho to ne na still na de ye ana eye no nti ko fa nchiri bi kura se nko beto ansa na de ko na eye no na o ka chim se sa dia me fa no ko ma me ho na me de ne ko ma me ho no ti ye ko horum na ma me ka se won de ne bande nya dia obeji no so onye no ma ko na so onye no o so onye ben chine ndi obeji enchine ndi oje se menje no kwaku o kasa no kuremu o de ni na ne se madam Akoma FM 87.9 Kumasi obefa no esen obefa no obe ha dan wo fie ho no na me nti fie ho bi ba me to me ho me ha me dan e wo kuro na nkasam ti dura nwumira me firi kuro mo ba na makochia me maame na maba enti wo befa akola no ena maame na anche na maame ne yareye so wakase maame ne ka bi bichira ne se ode manchi abonwuma me pa cha no oye torofo nya se na wo se woni ho enti se maame ne ko obeka yesi fie ho bi oka kire me ba no aka se we ensi yo no ne kai yes obeka se bia makasi na sa akora no so ko obeka kire me se bia semsi na me na na aka kire ko akora se nya yare no yare a kede abo ne di ye ni na ko obede ka obeka ne ho to no so am gidi se no beton obeka ni na enti be fa akora ha no eja me da meteme baby mi musa wago enti da koro me ho na odo se wa e ba ya ni akora baby a metie se wo si weni na mso si weni na ne na nyema akora no baby o papa wo enti mon ko papa ho na mi ni akora na so de tumi e na wo ko ye ma anti ja me ma anti bibia eno ano no enti wo ma na mo frɛ me se akora na wo modi na beji na me di mirika na dwobere me beji ahomachi pa na maame wo maame ne ya ade ankasa njina ko sa ti wo wiye ya no enia maame se mi si maame ne se jai mesi na ma wo maame wo si ni ama no to si ni ama ne wiye me ne didi nkomo ko basa ni yesresre na se maame ta mo ko me maame so yare dade obi e no ntimi kwa akohwe ade chi amepa ade chi ya me bai betana wa nwumire na me koye enti yeyi no na me se abena yeyi wa me bra me ho me maame wo ho me twa wa tware me maame na se kwa mo maame aba se wo be hwe me e wotrede enti me nko na me se yo mate se wo nko nso dia metimi nya me maame ho ensa me ka ho enti so wo be hwe wo kama dia me ni problem dia na ja enti wo ti ya na ma fro anopam fro nwumire fro anopa wia ma busa se bia mo tie enti wo ma sa na wo twemi enu
ana wa papa no frɛ me sɛ abena sɛ eniema bi koso na ni nye ho nti wo ba nam so wo baba de am de me ni problem oseniema be nam se niema be na o se akora ne ba wo bebo na akora ne ba sa kan se sister nam se abena wo se me ko dware me ba masi na dware me ba no ketwa no ma won foforo no o papa no wie ya kwansini no adane na ma we ni nana dware no ti ma no so pe dwa ni wie ya no akola na yes ka no o dan na ma no na abra ne so bie face gate no so o mpene asante anya ne sa se we dwa akora seconds no we ya dwa no eni o mpene nya mra na akola ne die bufuo je ne ba hye akire to je ne ba hye akire no na we ne ma me ko gina edan ni nkyem se o yakọ na akora ne hwie nsuo ni se enne ho apope no ipoku ma me ne na ase wankase bia wo hwiagu we ne ma me so to so wo hu se ma me ne gina kire ho ye dan eye konko wa hwie nsuo na nto wangu nto ye dan ne na ma me frɛ se o abena o so ma agusu me sorry mehu ti se bia wankase bia me pa chawo any sa problem we na sorry eno anu me pa chawo se mi de minimu ebu eyi nti abena so ka che ma me se oye sorry abena ne no makasa ne no de be ka kire me ho no na am see you apa ne chawo de a eye ti akra ne ba ho no 4 days pepepe mi dwa me ma won so dwa ne pa no de ne phone not to speaker out ya boy we ma me afre no abena no se ma wo ho te se no se nya me adomo ma na so mo yosia akra no yosia o se kwaku mento ma no wo de bai no se ma fa mo eda me okola kene so o se nka wo de bai a nka wo behu no se ma wo de bai am pa chonko behu de no se o mintichi se ne pa so free Togo abribia pe fa ne ma Akoma se ko Togo adenti na wo ntichi na ma akra ne kate na me frɛ wo boy we me bo wa mane ama so wo frɛ wo ma me no na wate de obeka o kan ya the same thing de o ma me kan e do na aka na so enya hye nti eni na yenye ni eja etie baby enti di na ahene no na akwala no so ja me nim kasa ne na aka na ofon so no sanda ne ni na akoye na eja me dem tim baby na mo so tim baby enti ankodi na ahene na me ma me wuye me ma me wuye no na watch down no wa fa bai akola ne bai afedi yi da no ye shakre ni ma kre ya ma ye shakre ni ma kre ya ma to papa no ma se na ma bna ma na se ma bna number me fra enko kwaku number mi so me me fra enko mu ye ni na mi nya no so omo amade anya hye am si yate ni aja ye ni ekoye ento papa ekọ baby ne besi mi se wo ba no ye dai wo yare da sorry fi no papa ne frɛ no se aso akra ne yare da sorry fi na nti kwa kuntimi mfra ya mo ya mane saa na eja me de me twa aso enti akra ne ma ne frɛ papa ne se na wo kwa ku ne ho ja ne fon wo ho sa wo sisi akra ne fon na akra ne de frɛ papa na akra ne nya ho papa na eja nyame ncha de ni na su twae akra ne ho to na de no kokɔ doctor ene de be ya ne se papa ko baby ne se wanya na sikasetia ti se kopa ma me ne chew no papa fa na wo fa mienu na me ene ya high taxi ene ya fra okwaku se ma wo ma me mra na de ho bia ya mpa ma me ne chew na nti ase anya dai enye adwuma ena okwaku no kra wo ma me no mko tepa anyine su ho ene ya be pa ma me ya chew broni nsa papa baako 1 million ma me wo je nti wo je wi ya no ene ka chew se ma me fa nsane bi bom paye ni ya ho se bibia ya dai afri wadwen wo so wo kwa aso ene se wo kwa aso re dia se nsu bom paye ma me se ogidi wa Akoma mi se wo je bibia manaka se na abapim se emre akra no ho nto no ena wo de ne ko tepa ho na ayi no ho a wo koyera aye no ti ya no papa ya ko ye ho no to ya no papa se ne wo san ba na chi na ne kwa wa na se ne so me ko tepa na makọ nanso ko tepa ko nanso nti mo ho na wo kwa kukure ya ofra me se wo ko tere de ho nti me mra na mfuro ka atwa mu nti wo kwa ku no ye ni na ya be hie agi enam no mi ne fa kai ene tere de ya ko ya na na kore na akora na ba nam se apena ata na ho yesa wo beti no wo kwa ha wo afra me wo wa na kwa ku no so ma fro nam no mi ni na ne aye dai yakofa akora no ne de na ba sa nam ne na ne nam sa mpaibo aha ukwo ya wo baby a obi aka omo kasa hin wo pu ho akwa ye se nchechire wo kwa ye se eduabo
almost in Chichin, who Miss almost in Chichin, and Chichin, no car, with a woman correct patia, the pacro patcher. No, Miss, and I'm a fro for Chichin, I say. Me fro, could say, Debbie Trouble, me say. Anna wom miss as a sofa sent Chichin, and so on 10 Chichilas. Yen and I, ye Pacrana Honto, and it's a sofa can Chichira, one children when Chichin, and see any Quasane. Well, Miss, I know a Sidria box. And I'm fro, could not say Quaku, Abana Sodia or a day, or Brunuya, and I'm saying you to a box, because baby, Sana, baby, and you say, now, mamma, so a who will be, or near baby, a man and Kai, and see, I'm Parkran is Sibri. Now, I'm say a choir, say a casse. And to send 5 million, to pay 5 million so. We see Winya, now send 4.5, and I'm assuming pay Picahum, and I'm a quadane, and Tim Quadane, and Quadane Diano. Macquadane, almost a dear would be a bo. I saw a new way in a qua, where any dinner, or no sudinipi. Any driabo. And now, oh, mamma, and the soon young. Akoma FM, 87. And was some news, and I'm in Yammy, won't I say I won't win him. One in the qua. A who diabo. Me minimo. Before we bet Danny Diano, I was seeing a Diano one Quacucoy. Oh, me uncle, so I'm continue by Sibina Coy, Monamba Omeha. A cranny swan Kobe, a banana or Kobe. I banana say. One now book could be an Enyano, and now could now bonny dia. And only dear Satam on any sway and a kekara, and you want to minka a dear air day. Hammer. Any want to be Cadian, no why in a catcher was say. Saturday, I don't know, Monsieur Adriabo. And in fact, I answer so for the patch of some one of the mere coy. No, Monsieur Diabo, and your quadane. To a send me 4.5. I'm so baby sauce on your quadane. It's one Kobe. Abana, Quacuno, my friend, or catch him so their own quandam question. And Tidriano more than any saying, because I shall say be a minute as soon as see a yantoqua. No, my catcher was a was messy. Say, as soon as say, Enku. I know so who bet you much them send no more than any. Say, you're done any say. Say, Apia so no be Nanya Cassa, a wabonton. Now so any Nukun. Now say what form would be. Now say what Cacassi. Now say will be one in a yan to pass out in a bar. A slender across the unfunctional. Ye be from Tinipano. Saturday no far so I had day. O jay nini now the dane. Okay, they win more. They win man no. And a bar say a sound any we no, any a buy. And tea a buy no. Sat time on our baba me Aquadanidiana, not on any war. A boissy. And two quack in a call area. Quensin and our friend said what happened I call a boissy. Inti memera na mse mate na meboa me hakko ti me kodu e kwansin no ayam sisia na me yare pa ti anadwo ne ye all night papa na ye dai ma ne bo 12 no nya ne ye ene ye ya empaibo ti ya empaibo no kwansin na mse kwaku na bena ne ya wowai no wase wo hwa ade aba na eja papa ne pa obi kan na ko hwe no na akora yi bai ti edru awia na mse kwaku meja nkola anketo ano ho obi eni ho enti se wo wa hei me kwa 2 days me ba na msoma betena akora no bi fi se onye obi a ne na ye twetwa na ase ne sen ti me kwa 2 days ba ba behwe nkora ri bi na ase yu enti me kwa ya kwansin na afra me se nnuane na moto no ne board no ho enti me kwa fa silver ene da asen e wo mo ho mrem na mko fie wura no ho kwaje ade no na me sesa ane ma na me de bae enti wo kwaku no wo ho no se bia metimi fro de bia kwaku se ni se so ma bia sika na oni bia busa no sende ni sika bibia anti na makọ wati oba na ho no e wo ho no aboase on busa no me fro no wa sende ni sika se me na me friend busa ni se kwaku ene de mu we sika se obia ma ni sika na ma sende bi enti adam ya ma dwene se medidwa me ba ya me oba ya wada na msika memenda mekọ ho na makọhwe wo sibi etie na se adwada no pa na mebosi na nwumira na mapa enti me wo ho na me fun abele kren number foforo eti dobe ni bi no sister abaya bi tike mo friend abana watena ye ke nti kesi ka sende na se kesi ka be na men sende one ne kunu wo baabi ne ho mfa no eda se wo fa no
Oh, and I'm say baby or do be a sin, no, say baby a dream, a sin or by a day, or by yera. And Tina, dear, may a day, missing a barnum, the never, not so never bar. Medium Cassamo case can, I'm a boa. And Tiwan, I'm cutting a quency. I'm afraid I was a quaku. Up I saw for a caillou. No, so my dad, been a codi, jammy, my jacket to one. And T1 for a car, and I'm the cockaway. To crochet, I saw if you know on your day. Now we knew. And to be a busy, I'm a fro, sa, and to me, now me walk room, I'm a free of you, no, Miss Abana. Okay. And I'm Sabana Bano, a year day, now me pay, if I'm Sabana, what better waha? Was the whole day went to Mintana into a Johnny. Now, it's a young aquafabana. Me doing me come a money who know. A young aquafabana. Patch or there be one dancing for 2,000, 2,000. And yet she young aquafabani for me, why dancing for Akoma ya we sem nyam na mbefa akora ne firi ho wono ho no me ya wo ya we se nyam na nkofa akora no nti akora ne beduru ho no me wo fa bi ntu ana me se wo se abena aba me se wo fa denti no aba wo ba bi hwa no yare denti no aba wo se wo aba na nko ka kire wo fa ne se wo mo medede no na me di na kira onko 1 million e mema mienu me no mo na tifi ho wo mo fa ne nko wo mo di ne kodura na nwumire na me peka yaba no mo si yo wo mo ate na akwa abena ba fie kura na ni ho dabi ana wo kwaku me fra wo se akwara no menya mema mienu mo de ne yeba enti so fo ma na we no so we ne nti fa ma me na me ne kasa se wo mo mpechei opa mo mfa nto ne nan na me ba mo de ne bedura nso meba na me ma wo mo wa mile ena mo de kwaku ni na me no wakasa nti onim we nyina wonim we nyina kwaku onim we nyina na ase wase na kwafa akwara no wonina wonim me pacho ma me no o kasa asum na busa ne se wonim we nyina one papa no papa ben one abna no papa enu o man kasi nke yemfa akra no ko asoli fi wo klubu a ho no me na mbefa akra no bai wonim we nyina tie obi so asemo tie asem no obi sa won mpa che ho mimi nimu ne amum ye no beka na ba mi ehunu ba bia no kra ni free ba bisa no ma mi tie mi busa ne se ye me de akra no ko me ne o papa eni ono ankasa mu ti asem a me de akra no ko klubu ano ahono no me na me de akra no ba fi ana so won de be fa no free asoli fi o okay klubu a na wadi card no ko no kwayera na sa de ko bi mu no me ko ya no me wo krom na akwaku frame me ka chensa wo de apena sa akọ sa klubu a ho na me se me ba ti danu ano me si me koduru ya no na mo de chei ato ne nan akra ne so obekọ toilet na me so obekọ toilet dia mo nsa no me di na chi no won kone enti sofo ma me na akra no wase yensa ne nne nsa ne china opa wonne mo no ho so bla wonne mo no ho sei ti wana sofo ma me no ebe pie so na me so madam sano no won kwanne mra oba na masa de aguni na so for na san ka se fa no ko ni ti na ba be fa na ko na so nya se me ba be fa na ko eni pa no se toilet de no a eni kwa so ba me na agu no e ti sane mane no won kwanne mla ma no asa ma me kan ye no so fa ba ko na so se me fa mba nkwa de a eni na me de ne be ko wo bia wo do be kwa ya resa na me so me ya de ne ba enti ya de me se wo de wo be kwa ya rehwe wo dia de wo dan ne se wo ba no enye na hoto ene de sofo ma me be ko se de okura na bia wo be ye wa no bre se be ye oba ne benyu wa hoto na sofo ma me se fa ne kwa so se ne masa no da bi one ne pa toilet de ne de wo obedai abeda no wa no se wonni ngu no nti wonni ngu no ansana okọ toilet ya ho ho me se ansana ya ho ho toilet na ma me kwa ne me se tie me se akra ne so obeja na obeja nan wo person omu yi no so for ma me se de be no wate yan wo e na wo so do ba be ko okay enti esane akra no de ma wo de ne ko opoja ne 87.9 Kumasi oja ne nan wo me pa chom bi so asem o me bi so se mo sane na ka wo no na you me question na no me say wo bu na efu ye ni na ne say ya asem ne ye ni mu mental e na me no no ye nyina ye pa asem no kre se be ya wo na mo obi modin bo wo say akra ne so obeja nan wo mo nsane no mo so mo nsa no eno won tokwa ne sofo ma me se sa dia je wo ba kwai me pa che wo na mi bisa se enti wo ti akra na wo de na ekro no wo ja ne nan wa nya ne nan se dia oya ya no so wo ma ne ba bi ni na be de no wo ja ne nan
that business so money baby ne better no wajare na so uja was sunny money baby ne better no wajare na so na toilet de no akakura no mu koyi ko besa ka cho se ma toilet de me ya baby a no no ko toilet na wonya ne na o ma ne nya ne na he no ko ja ne na ya gu no e wo hene na wodi ne free e ho ko ne se ya nuru kuma se ya ba wo ma me no krubua wo na nim kwa no so mimi nim kwa no so enti ufa ka se wodi free krubua e ko even baby o ma me wo no aye se ya akra ne wan ne emu ne ho e kwanwa wo free baby a ono wa na e kwan enwa enti so ma me ne bufu na wo so bufu na asa na oba ko e aya wo di ana so ma me na de se ya wo de na say ana so ma me na ene wo nko hospital because wo ko hospital I said yeah a nurse for no etiti wo ebi no ebi enyo mu nyina na tisa nya wo mu nyina ana make say eti wo ko hospital ma nurse ne bi antete ne hongu so e wo fa wo yade enko fie se hospital de na se ono no si bia wo kan no organize o ti bia kan se kokoshe ni papa bi kura na ya mbo o mu nua mu kura mu gugu enti no ono de o pa che se wo ye ni pafum anya sa eti se ya sane na no wa amare ba bi ane a onso waba yede na kwa na do ya bisa sentu sane na wode ne kura no akura na afode no wane kwam eti fo fa nche me ne ya bia na odidi fa che me se wa ne kwa me beduru ba bi o mo no no ko toilet wo ko toilet enti wode ne free wo ko ye no asori fie ben na omo ebe gi ne fel so a wode no ko ye yede na ko hospital na o ko ba bi a onko na o kwaku no de sa de ne ko ho no a wo bai eti me ba me kokọ asori eti oba no wo hin sese sisi a wo fie ne wato no ne wonto no eti ofie de agide yen se o ko ba bi sa na onko ti se me ana me ko eti hin fa na wo de ne koro me de ne ko sofo abadwese ho sofo abadwese so no wan Kenya ase abrim ti ho na ise wo de ne koro se me de me compaibo ene emano oba no yare mfie se ni me ba no esi say 20 ha ahaya Akoma 87.9 F makoma mu nsam dwumade no eno a ena waso eguso a wutie no ma me kɔ ne breben na Patrick ade obey abena ba fie wose na abobe se nonso na ɔka wo se nka ma abena ba bi na wose o ma ne ba bi enna nti omu kɔ no ena omu kɔ hia abena asewa echire na wo friend no so yo madu fie no se abena ne nesi wedi nkobo ena wo se ne o kofa no e de na ba fie okay oboa me pa cho kai no e bia me na me nkai wakase wo de abena ba fie mu obi pam na woboa ma ne nkai wo tobo e bia me na man kan yie me pa cho mi wisane se me de abena ba no ma fa nchini anka ho ene abena ni nyina ma na wo de nchene ne ba ye no betra na dwobre na mse abena ye na ade asa mama nanti anajo na ade chia na akọ wo se wo mpene wo ne beko wo ne kwaku ne beko na akwaku no wo de wo muni na akọ ye meba kwaku sa bre no na wo de abena ekọ maame ho no na mo kosra no asanya ba ana wo bota ya wo de abena akọ fie ne se mami sa ta na abena sin tie ne ya na o ka kire mi se o peso okọ tena o maame ho kakra nti nchine na ono na ato na okọ wa beton no mi fa nchine no enka ho na ide no nko tena o maame ho kakra nti e kodu ho no me ka mi hand dropping ene ye de ko e nti e kodu ho no na me bo mama na ya kire maame ne se o sisi na abena ayi nti wo se o ba wa betena o nchen kakra no so onye no na nchine de obege nchine no ma busa ne se nchine no oton ye krampo no 50 pesos kwa mi hu sa akonta kra waye me ka cho sa menye no oye na me ka cho wo se kwaku akola no mfa wo de drop in e ba ye nti monko woni boy ne nkwa abena se wantena na wo baketo ane bo wo bo nti waka se wantena no nti ya preso amaka ne ye dai akoja amo me bo before wo de abena ka se ne tie ne yo bekwa akotro maame wo kakra na wo de ne ya preso amaka ne kura akoja wo frɛ wo maame e ka kire ne se abena ti na so obeba ho nti ye de ne ba pacho de mi kwa me kwa adwuma nti anwumle no ena me ba no ka kire mi se opeso okọ maame ho nti maame no kura wo mo de dropping ba ye na amane ben na ben mai bo kire wa mama ne bi abena na de nchene ne ba ye se ontimi nton nchene no timinje na menton wa mama ne sa abena so opeso obetena wo kakra debi ayi ne dressing bag bi a wode san ne ho ko wo yi eno kwa ne ade a wode ba ye mommy
mommy sase mu yo sase mu abena na nkasa me ka se ma be no ade ka no kura wo me ka se nka me ye no ade ana ja me ye se sa ade nka me kototo ne ho ntuma ni sa ne ma nti me ni abena ni nyina kokuru ne ko maame nchen o be bi oton ade no ana maame akasa se o store bi ho no ma o mtoto ntuma nti o kwa kire ho no ene ani maame no ko nti ho no kura no abena na kura se di o maame atemo sa asem ya ho se oka so ma ne nanu wa amono maame no kura gusa se nti kwaku ye no kura manfi maame no kura man ka bi anche kwaku na kasa no kura oh se ne maame na enchine na no omode ba no omoba anajo sa abre no anajo bre ena omode enchine ba ya kura ne ewurawura dem ena me sorry ena me se ade ya bana no na manajo wo se enchine no mentimi nton timi de bro wo to wia na adimisika mame anajo me fa ne say 9 mu ho say 8:30 to 9 mu ho omo ba na abana ne anka ho abana ne manka ho dressing bag mo ko na abana nta de nka weche so kwatra wo mame ho mami wano ne niam ne bag kiko no ore ne niam ka ade agum dressing bag she nim dressing bag sisi eda hu sisi enti abana masse wo ba betena wo ho enchine no ne bre wa na enchine ene o ma fa ho dropping me ka bibiara adwo bai we hu se oyare wan kan cho se ma mi debi enchine na ama ne won ne de ba ya se o so wentimi nton enchine ne bottom ma because minti ya se enchine ti anadwo no nkoro esinasini mienu ena wo de ba ye ena o ye ya na se abana nda na se abana ye na de asa ena nti anadwo na wiase ayehu nti da adesia na wo ye abana so wana nti ka na mo de ba ye no e ma do ba ni ne bufui etu kojam ukọ eku no ni abana no na be twantregu ha se so mami na mo de enchine po we starting date ya na mami ya dia enchine ni bia ya dia local enchine sam ni enu kwa dia say enu ani expiring date mami enu o ka che mi so kwatina o si abana so ni ti ya ni ya no o si onu ni nchine no si ya ni tie ni ya no ntimi nto de kwa ma ebia no onua no ma ye den atwa ma me ai kwa ku media me pen kore ma no papa na me ka che ma me na nye okay meba ebra muhia ne sewa e wo kwa mu no ne sewa no ne sewa no wo ono no ben kwan ho si o se ne sewa be bondi tire mimi nim ni din ne sewa mimi na ayi abana ne ka che se ne sewa no a o se ne sewa be tama ohonum ne ye ti honum na ho light nyen na ho na no charge phone no si ono no abena ne sewa bia ni kokobin wo ne sewa wo papa mo eyi de na kokobin wo abena sewa bi se ede do kra ohu ye na ne sewa no kra fence abena wa ba ana o se obo ma me hu no ma me kan so onye no na busa ma me ne se go peka abena adwene madam ma ya wa me no ba ne se ne hu to no se ne hu to na abena na kasa ba ha se ku di na faso ni na abena be kan ni na abena wusu wo pedua bro wo bo wudua ma me de o mo mi de o manim da no bo hwan na adia se wo se abena pedua edua won ma na sem na me ka che se yare ya na madam ne pa yare woni na kwa high dan 4 years munya ntwa 2 years nyu ya fa na me fa 2 years ya ba na sa akora ne yare wotimi asori aja ne dem wo etu dem wo ahya no enti na abran yare no no ko ahye dem ho ebia ma frawa ka wontimi kan kire me say what to dem ho na me call wuti dem ho ja bena bra yare mami ma me cheche sai nsem wuti dem ho ja bena bra na yare ya wa mo na busia ma ne ma tama ko na bena yale busa na tama me sam ne ma na bena yale me ko adwuma wo boase ofre me na me call ya na bena frɛ wo na me say abena sa wo yare na se ko to dem ha yanko nyame ya wadoma wo ho to wa wasaba kwaku ma from to ayi abran so ma kwaku me ɛho no me ya die di kakra because tobo me no ya die di kakra because abena yare wo de ne ko hospital wa mo abusia ma ne
wodi ne kwa sorry fie wa mabusua ma ne ye wodi ne nnamu akopem sa yade no ye kese no start ye hatu ye hu sa ne ma jese bon ansa wo fra na busua mami entimaje di so jane dem mami want to dem o kama ade ne ba besi na me wo boas na na me ye adwuma nta ba ne fra na no di matem ana me fra ma me ka chen se ne ba ne di matem me pɛ de ne ba ne ye me pesa utu dem oja no eno yima no ansan wa kire mami ana me sia atama me kɔro no onyale na bibia ha no na bra ho ode yekoton ye ba ma me ho ma me ko che yekoton tuma ne ba ye no ani be 3 weeks ana ntokwa ne hya ase me kwa na mo adwuma mu na ma me ka che me se ne abana didi matem ka se hu se na no na me ka se abana se me di no kwaji skaduro me sa adidi atam no ana o cha che sa ana ma me wo so wo de abana kwaji skaduro ana ma me sa no kan nyam na mi ka wa ya torofo ana me fra ma madam wa ko je ne lesson ana me fra ma me no me fra ma me ka chen se on ka se ne ba na me pɛ de o ye me pɛ de ne ba ne ye no na ye mi ye tena o ma fo so ye se ye mi onu ye nwale nti so hwe na asetena me ne ne tena o hwe na nye ya o do ma me pack ne niam me on pack ne niam me ba na ma de na Akoma me mo no na me ka se kire no ono no fra ma me ka chen se me se me yi ni niam agu abonten kwansin no ma me fra na ka chen se enye sana me ka che oba no na oba ne se me ya sa bana ya oba na ka che ono ne se me yi na me se man kasa me se edi atam na odi mi no me hwe na enye yi na asetan ne ne tena enye yi dia me odon pack ne ma o se me ba na ma de na Akoma na busua be bian ko fa ni free bra woni abena tie na yare we maaye no na abena ye that type a ebia o patem didie wo de obedi wa ba bia di kan ba bia efi o mame onana nkasa efi ho ankasa no ono na twa so tem onana ni twa so na wo de no ono hu ntwa so de o be ye bia wodi akora ne kora akọ ayi madam wodi ni free akọ wa mo bia mani o ewia no e ba ewia no me ba hwe me maame na wo so wodi aboboya se pragio aboboya dia be sifia ho a wayi oniema no ma akora ne case ka so oni kan no wontimi ntena ade animu wodi ne kọ no wo bia na wo han wo fie ho mama na me ha da wo fie na wodi akora ne kọ no abena kọ no bo abusua ma o mama yawe o o mama yawe be me ne kọ ma o mama no na madam wa ka bibia dia me ne ma ne se wode ne se wa ba ya sa akora ne nyam enam so onim baabi akora ne baabi o papa won fa nkọ ho eti wode ne free fie akọ wa ma bra me ko pie eno an se wa man ka se oni kan enen wa san wo ba ne se wa mo wa mane ya asma me abena ba ma wo be han ya buri mo ya kire no na kan ko ye ne pe bi no anka wo be san wato dom enti se wo pakin ni nyama ni na dugum ade ko bisa no sa me bo wa nya fie san wo ba no nya be fie san abena ye jini de me wunim so hono pakin ni nyama ni na fra wo ne na wo fra abena wo so ma dabi wa na kan wa se ma mi ka so no no onima na ma mi ye trufo pa onim pa ma ne da ba se wo dia abena ma mi ni madam kwa kan no e dia ka se e dia ne ba ne menyem ne ba no onu onim se me soa me de me soa ba ho no omo ka che me so omo nim se me yesa man kra na me omo nim na me ka se e ho ne dia ye beba no dia wanyem ye na wode ne ba no eno no ba mi bisa se wo to fie wode abena ka ho ma me o ma mi nim waboa me be nim wo ka che o ma mi nim o ma go ahead se fa mami me so ma mi nim me nim ho ba bia me be pia fie no so me be pia o fie no so na wasesa o dia bobo ya abesi ho asesa woni amagu na me maame ka kira me se abena akọ di ni ko na me se abena asan wo se me nsan o hyehyɛ woni amani na awie ade matress na to ano se abena kwa nya mfirifie ho nkwa ino fo a ne maame ka obetumi atwe ba wo se wo ba control che aba abrantie madam dai anya se ne wo ba no asoro no waje nsam ho dada ana wode ne ko ye tie ana wo ma ne case kan wodi kan ana wo frafra no wo ko obi ante wo ka biem me kwa me ka say bia wo ba na abena akọ ba se wo beto abena wo fie ho dia beto no ma yiwo mo ne ma pra abawa ya ni tu wo na wo abranya abena na wo habit ka wo na wo sen ka san wo ba no wo san na nsan eni kwa no wa hyehyɛ ne ne ma awie de matress atosoro wa kyekere abena na ani ni amana na esene wo tenten ko me ba me hwa wo madam wonko na wode ne ko ye wode ne ko obi anti kuta me jame de wode ne ba ya ne se wanya na se sa na tie de abena no ba bi o papa wo fa ne ko no nko hu o papa
na menini so tumi ana mo koye sam koye sam ye ne dai mi da brese wo ma me ne ba ya wo ya ye nina ekohia ya wa fa na wa abena na ma ho a de esi ya wo ba ye na enti abena wo ye nyina no a wo ka sa ombre fie na wo hwe no a wo se na ase aba ho no wa fa wani ankohwe no kra da na ne nyina ya frefre nko a aya frefre me kasa me ko ho pa de a na me ye torofo man ko na abre wa na chire din debi man ko na bufuo wo mu ana na bufuo nim se bia wa ma no aka cho se na ase aha na bufuo nim efise me ja me ma me ho se kanse a watofom ontimi mpeja nsu ontimi nya se ne babie ne ho na obi aso ne wa de ne beja ne be hwere ba duase enkwala ne ko school entimi antimi fra no fon so wase me ama ye we ma me na aboa enti de kwa jesu ni na ne adware ye no a wokopie su na ekofa sa problem we ni na bae okay mami mi sa o say awofo emaya ne bi ne ono awofo di nkomo enra abrantie ka kire se abena ka kire ne se mrantie bi ko rape no ema ne ko nsuo ho de mrantie no ko jai na se onyan resource ya ode na boade bebre nsuo no ye to so emienu wose woni mema mienu adi mojafra asobatan wo bai ene wadi san komo ne pen medie me kasa me ni na di nko sam wakasa bi a kire me ana woboa akora no onye bibia eye yare enkeka sisi aso wate wasisi ya asema obeka no wo beji atum kase kwa kasa akora na kwa ya saade madam eye torofo ene kwa kudi gu akora ne so fise sisi aso wo ha asema obeka no okora okay kwaku me ba abena kasa asem ne kire obra na ne hetu no aba na asa bra ne nya ya pe sa town na bibia nye no satan na bibia nye e bia na start mami tama na me yare mami tama na me ti beto mu fio ni wona si den na hu se na kura ne yare fiso obeka bibia mami bibia besi bia wa mi we ne banankasa na ba bibia besi bia beka kire yen sa na omutie waso no bananka be bisa omunka dia be mbaka se akwala no na menene nka ne se yade wako school wanko yakoto afidie kosua akure ya anko enti na ama yedai abufu yedai ewo memu ti sa nyama na wanya no school na wanko no adwumasua na wanko no nka chanse ba bia me wo no se sa nyama mienu we papa ho odene wonko ma ne nhwa wo dia okay ye eti jama bufuo enintira enti na ma wo ne wo ba no ntam nhadanya anya fine sa ne pa cha asia no na say no eduru bia ya krokro na say me ne wo nya fine dia akra no so nim so ma me apa no ba say see ya wo yare ye won wo bantan on say wakwatam wo bada so abode ne kwampai bo ahodo say wo ja ne ntia e bia na sasam no kresi ba wo ne nya fine ti no so be ka say ememe bia ko repu no asam ne de ensi akra no ane ne se wa na te wo dunkwawo papa na de na ko enka obeka kire papa no sibia nko no papa tie no enko obeka kire wo papa no kwaku kasa se ni se ya kwaku boa fi se opese ekwan bi so yade no ko hospital ba ya no mini minu aketo kunu ane ya fra won yade akra no ko hospital waterede yade no ko pa ya na se wu ni ho nti yamfa akola ne mra na msi yu o fa dropping yade ne ba nti na so se wo se edura no ha wo am pa cho tie kakra ma me edura no ha nti ebeduru ya ne ya fra o kwaku ya koduro o si yo na wo so tike mo wo ko na msi yo nti ya kaka nsa fra na so wa koduru na msi ganya me ase se wa koduru wadwum afere anopa na ya fra wo so wo mo ya wo so ya nya me se ya nso ya wo ye afede ebo be 130 a ebeti se kai ba ye fie kia wasi sakora ne niamma agu kam odi aba na mse kwaku adanti na akora wa yare na nipa no se no awokọ adanti na sawa anko wotere de ho na wasi sakora ne niamma agu kam a wode ba ene niamma ne de obesan de akọ kasa meje niamma na gu ha nne ati niamma na gu ha enye wo ba niamma madam yei menye no amfa no woni eni pa no na sam fifire adan akora no se ni sika wo mu bi wa adan 4 years 2 years kura wuntwa akra ne yare wosesa ne niama se wo de ba na chese wo ja no wa no yes ana ekwawi asia no wonne ne wofa moba ya wo sha wo fra me dwado se da besa kwasia da pepa na kwasia da me ni ho me ko baby
enti da say no wa pa she fiada no so ye o pai enti wo be pa no na mkeka kire me wo fa mpanyimfo ba ko won number wa ha me de ba ma ama de afre no wo pa ya sam de pa ne say mu beja ya kwala no wo papa say mu beja na no ho beto no na me say o papa say mu beja no eti wo papa no abena ne papa no so de akwa ne say wa block me number say me friend say bia miniska na akwa no send me 1000 fi say akwa ne pa ya madam 1 cedi say wo bedru ho wo bai wanya sen o pa me say bosumi mienu o say bosumi miensen o papa 1 cedi say on send bi da ukwa ku say me friend wo say akwa ne send ni ska say me na me friend wa send ya 30 cedi enti oba oni na bush eno 30 cedis no or the bar every day and I say people na atwe mienu no the 30 cedis ya ba what's 30 cedis me wa dance for e wo fie ho 30 cedis ada ya ba ye no akra ne we what dey no ko mama that time na fra ne dwane ba ye no na ne bucket wa no what dey no ko ma me go mommy akra ne wo mommy akra ne dia me ka cha ne so amfa na ma o ma mommy me wa record this you wa me ba wona na nya fie sen o ya no abra ne be di ho no wona na wanya sen akra no 2 years 2 years wo de na ma be ma ne ma me so ba abra nya oba pani wo baba ko sate bia we mu ka wo do nanna ne mpona e chichi wo mamere at least se ne ba no kra wo wonchen a oba tan hu ne ba sometimes it works in some way we jai akra 2 years oba na ba ma oba oh my god 2 years de na ma ba ma ne mame so ne ne kwankotira mame wo ba ne ho ya wo da so wo akomem but who ye den ye twem na ho ya oni mi mu ene wa ma wo na 2 years oba enka me mmobosia na se enka me mra na ho ne ho ya oni mi mu da bra won so wo kofo obi de hye wantu ni tiri nsa wa ma no ho wa ma abusuafo ni ba bia wo kɔwimu a ne na wo na wasan baako wo fa no kwan pa che wo no yare pa che de men ka so na to yade ne de ma no but unu abusuafo kwa se mu koja no mommy ye ni se mama nchechum de ni se da bi me ba unu no kwa se wu koja no pa twane se wonya ne ho ade nye ne ho ade eju koja na yede mommy de etieni on se medi kan no kwa asolufi na mama ne be fa no na e kirismisa no kwa obo ase a odwane ba wo mama ho no na mama no me sa eduabo na asem no wo ka che me ka che se ne ba ne ka che me se ono tama no ne so a odun kwa ho no no ha emema fo bi repu no nti okogina nsuom ene bodua ana me ka che maame se na ne ba na yede e ka che mintimi hu se bia no na wo maame ka che se ende se sa de a wo be ko baabi akohwese no kra ana me suyu nti ade chi na wo frem na ga me su pese tu sa na mo na me suyu eye nti tu sa na mo ne yede na yi nti anu nu mu no ana wo ba na me busa wo frem na ka so akwa abo na me bu asema na okwa wo mo sesen ana wo se an eduabo na ana me busa se ana mi busa se obo wa mane asasem ya na make se mema o se mema me so se nan yakore pu na ni ade se mema ne bo wa mane kwa kwa mama me ne ada ade no fa ba ya wo so wo be ja no na ko ku sa me wo recording me wo share recordings ni nyina wo me fun wo su nyina ade me wo recordings ma me ko so me na yemi na wo recordings na bra na yare na wo do wo fa ba so wo me ja no on na wo wa na wo kra no mommy mommy na wo no be ya wo ya catch us say oh what na wi akwa mommy satam no gare no me na anyima wi o nti me na ya fia enye ka sa sama na boy no wo akwa na ya no anu wa ka sa me akwakire sam eyi na ni mase ma me na hu ni nti me bon pa ese akwa na ya bon pa na wo tete bena pa me mommy mommy alai fu ho sama me no anya no kura ana sa de to no so asama de o ma dia ma me no ayi nkasa medical de na ko me de tina empatase odi ya empatase ho no obetime ko busa se mimi suban te se ofie ho no ana te de ho me te so betime ko busa na sis ko bi se mimi number on face sie no busa se mimi suban te se ofie ho ye benyo obi obehwa bena Matia amane ho ato no me pa cho yo mama wo ti ase mete wase pa ye hu ra bena ne yare ni mo me pa cho mate because ye hia enema bebre free abena ho me pa cho mate bebre free abena ho mate enti no ye wi a ye no bedi nkomo ye ye be pe kwan no obi a
obetumi ahwa me pa chon kamenda wasepa okay nti yanso ye be di akire bi ye nyanwie me pa chon matepa ye be ma tie for update de be koso bia pa chon matepa sham ha ya kuma 87.9 FM second story no ne di remu no ano eden papa enu nti no monkoso ana unim jese Dr. Gbedema Herbal Center, Dr. Gbedema Herbal Center, Gbedema garlic mixture no ye dia bremo no ye preke se garlic, lime and natural herbs and ye dia ye Gbedema garlic mixture. Na me se wo stroke no wasade adon we say twom na wofu aye kapu se no boada san wo dia ye Gbedema garlic mixture ne be big man capsules and no Gbedema core capsules no wo dia wo bomodi ana wo num ni mielu bom wonnom big man capsules wonnom Gbedema core capsules no eni esisi yade pa ye ma me kwane ne yikwaku Patrick dia boss no wo mo na dia boss wani mu ho no edio fie bia mu bewuram yo bewunu ne nti wo dia wonnom big man capsules ne Gbedema core capsules no a sisi yade be ma wo wunyina wo nan so sisi anu no wagemu wo dia bomode ane no bom be bo apa na Gbedema core bitters ne obi an yem tatim ne yem timpa afa koko wo dia Gbedema core capsules Gbedema ladies capsules ma no muntungu so na monfom se brato ene yakoso yakumanum ho be kiri ne wonyina ye di congestion exercise ho yi ne men frafra bi afra ne ho aye say dry na say tight na che ene ye dash powder ene capsules ne de entehyewa asma yade ekum kwafo papa mo de ye dash powder and capsules no national song sen kan wo kan she drugline tinata the Herbal Center obenya bin kan Ashaman Ekus Pharmacy Redeemer Pharmacy Carnation Kaso Tribe of Judah bomodi na friend Dr. Gbedema Herbal Center neje kama for enrei e was 0248288788 0248288788 and 0272 422242 0272422242 na efre na ma doctor ema usa enupa we nyina bi na nonom na bibia baye kama e dia ma oba ma memu ahawie na oba wo ponite yi de ya de beko Ghana most beautiful na wo mawie wo mawie na mu nwie ye nwie ya do beko why okay wodin Bache friend me many abri you asem na ya beka na ni buri sam friend Elizabeth Sam mi fie din ye ekuamenu free hin na baaye bache mi free nkoko o free nkoko yo ahaya Akoma 87.9 FM second story no ene de eto aso no na wo hwe bi ewo Onua TV na fe Rabi 1 TV Onua TV ebetwa ne ho aba emreti a wabi mo na wasan aba biem nti wo mutwa wo mo ho a wo nkoi on besan aba odin Can I say? Your friend me Equia de yin. Equia de yin. Equia. Wodi na bibia so so biem. Kuku a. Kuku a te sai. Bache. Ye kuku a wo mie wanum. Mente. Ate sai. Okay. Mame. Ene ye hu ha de ya. Asem ban. Yankwe. Eza akuku ayemeba. Me pa chop ayemeba. Kuku ayemeba penin na yewo nkoko kura ye frɛ honum nyafoman. Na ye ne papa bi bo efipam wo ye honum. Ye frɛ no papa ne de oye edronti ye nyina ye frɛ no efokofi. Ye ne nete eja ehonum no so ye so ya hoho. Ntimafo mu nyina se mabusua prekope. Sanse papa me yare anadwo krampa. Papa na nekuta me ne mema nyina. Because boni dio me papa no for efo ntini ni afanye di ni reremu mame. Mate. Efo kofi no ya fa ne se ye papa eja ye ne nete. Enti se bibia ni a ono an ye frɛ no e ma ne ba. Enti ne ma owo mu nyina me de me ni omu nyina te se anuanom. Na ne baba ma ba ko me ye frɛ no yike. Ne di ankasa ye kwa me mafo. E na se na brofu din su ye human red mafo. Oba mi fie de bia mi puka se eya wompe but esan se eni omote se enuanti no okakura mi so enya hwe sana one me baba ye etwempena wo brekura minim ho hwe na nyina achi no
omatena ache that time na me ba no also 14 years and on enete maame minim ho hwe aja nyina ye wo ho na be se na nsem ya na menyum na me be ya otiwe so obu ni nsa obisa ne papa pad se one papa enya amana obisa me eno nti no ena mo se sa amane ba ye 87.9 Kumasi o se na mbisa ne papa be abusumi kakra no na akola ne mbisa ne papa pad mesusu a omisa me pad nti na me hwe me be di na me nti ase na me se kuku a o se ma o mensis ne ba o se ba ne bank kakra na etwa na me se ada wo yan yare bi ana okay ana me so menyam me time aso e wo se me nkonko nti me ko na maba ne mo me ba ma be pedro bi na me di ayo no see you wate ti eja nyame adum me ko ye operation nti be 2 days time no na me friend say omra say me ne efo kofi ne yele ne ne ko ye but me fere ne kakra e wo ma ho siesie mu nti no e ma me friend me be say o se ne be ye obepepa me ho ama me nti no omla na akola ne bae a obesiesie me ho wie nurse fo no say ompie nti obodi ni nua keto ya ohye machi ene bae na satam we susa nti me ka chense sa de ase omuso ompie de na onu akola no enkwa abontene na omu nkotena okakra na se yesa bie room honum na no ma babak na osi you wate ma me da wana me ti Jesus nti honum yem sheme na me sorry eja me krokra me krom kakra nka me nko ba ni nua keto ano na ka abone so abe nyame nko anka ka e ba akola no enti wona mbisa ase na ne sister we na mama bi chem so hospital ai na mama bi so no wo dan na chi no me ko ye me beg the plastic chair mienu ba ko wona nim ba ko na chi wada enti wona na me se hey adenti na wada enti wona me ne kasa nyina na me hwe no o kasa ni nyana me hwe no na che se na kuma no se ne esi bo no ene se ne nanim na ye fita no eja ho ye dom nti man ka hwe amfa nkere no me ba fie so me fi no nti ba se 3 days time na me friends bla ti me friend no esa se onim se ne me siti nti me kasa no ho pe na wati ni trase sa na woche ansa na woche ba ko ene enam yensa na me si da bia kula me bisa ti me bisa ne se kuku a wanya o mensis o se ma minya me mensis ye na me se unya o mensis na ade o se na nsenya wo ko hospital me ko bisa efu esa de ntina minya me mensis efu ka cha me se moja to ogu me yem na se na efu cha scan efu no ye yike no papa ne papa efu no cha scan wo hu se moja fina egu yem no enti hono na me se da bi me nti ase ho na me frɛ ono na chiriva na me se maadwa o se ma me se be se koto test bre me ene ma sa dan de se wani me bayi ne ni nua keto an nto kwa fita se de enti ade enti na ni nua ne koto test na bre me tu so ma wo aho ba ne nka ma ne nko na ye de ya dwen nyina no ye ni bewu esan so onu de onim se onye hwe Virgin Mary enti hono me de ono ne kwasa se ma o ka manfi no na me soma akola no enti anwumre na akora nkoto aden bai manye because na me njin di se bibi sa betimi asi ti me da hono da bi nka bibi sa na wonyi ni se obetimi aye se ebi obefa be ma na se enti hono na eja me de me to ma adwum ti me da ho na ade ni sisi me so na me sorry prekope na me yi mi ankasa medwa apa wa me di dware na me de ma na me se gina junso na me nhwa ade nti ho ape oje ye na ojunso e ma me di test ni go so no and this seconds edi amaki mienu we ye nyem kase pa because ebi ho a wo hwe gu so kra chance amba wo di gu me di gu so a me twa mienu nti ma me yemu sheme ma me tie mu say Jesus nti wana no papa sa ade na me se hwe wo ba na onyem no se na afi na wo tie mu no ansa me ka cho say mayi keni mbefia na me se o ma obi adin o na ye ntimi nkire say ye ono ana say enyo ono na ne papa ne de o wa akoma pa nti ma ne bufu yie na me krokro na say on de ompie na me misa akola no be makora one nenyem
na abemu abi ni di agro aye friend Isaac ono de obekasi manimu play say me bando onya na obenyem no tinyamienim no kre ne brade ne baasa no me de madwi ko bu say yes Isaac no ono de nkama nka metimi aso no abo ne papa ade wa ya fia ne modu but ontu me enti no sana na madwi ya me say nka sakra no bo ni dia de behu ba ko na da baby wo 9 enti ahono neja me fra akure me bona no mpese obeka no kre no na me ka chense maame de dru no wankasa wo ba na wo de na ba asase we so no ne papa ne ye hwehwe no na se ye hu ne papa ne dia na no yeso ye ntimi nya hwe emfa mboa wo enti sa bren na sa papa efo ne ba yike no wa besen ko ba bi so wo me dan na chi omufra ho ko bush enti akure yi bo be boni din ene boy ne obepie ho no eye baako to boni din se me ni ike no na boy ni so bedru enti boy ni pega ni ti a o hwe manim no ma enu anu no wantimi ampega ni ti a hwe manim biem enti honum na me se okay se sa na tie dia e papa ho ashase me po me dada me na akla na ka kire ne se nyinsen de ejina owo ne nkwantam enti sane eni ike ni ye fine no so opese ode asam to no so a onhwe yie na enti sa boy ni ka bibia ebenya no ne enti na so ameka asa ne se boy ni no ne me ba ni di agrosa me ka kire se yike hwe yie na me be kro betimi akofa nyinsen abro ka kire me place say oya igbeni enti se me ba no kofa nyinsen bre na obaji o na emom edru na awo mu a obebre agro ben na no wani ni dia wo kan se won hwe yie sa ble no na me ye aduane ekọ site enu nti se me ba bi wa me ba bedru fie be 8 ti me ba metimi ye nkwan ni si wa na dwo be 12 sa me suma me be ya na boy na di na chi ebi wo so amini fie a no ne na ba mi fie me ba bia so ani nuanom ne ka kire me ana se yo mutumi betena me da mu hwe TV ye bibia na one me be chese omo ye tight omo ye close pa ade one ni age or ye age mate ya there be boy no 38 years 38 years no ana me ba no so 15 years ai enti enam so ma me koka ho asem a me be agina ho di matam asan wadi me be ka che me ashase asam na ebe ba no me ka che me be say ontwe ne hu free boy no eno de say asam na me kan na ye me ba na before ka che me say wo ma no kura bia minim fa ho bia meka na me se no kura ben eno nti me de ma dwi mu fa to ba se mama pause oba na se wo sister ba mi anka sama si mu ba na te oba pani ana ba ketwa me ba pani pa wo ka che ne se woni ike ni nyan sa agudie no ka che se wo secret bi oni mo obeka what secret ben woni mo obeka 87.9 Kumasi enti me bo munya mo da one room a single room ashasin de ne nyina e wo single room but a kire no ene ye be ma o mu dan ena omo so me so me ni mikunu ko dai wo ma wo mo single room no na oba pani no wadi fi say sata no 14 years wanyini ti matan no amo ne mo ma no mo emma panifo a wo mo emoto mu no mo ba bie fufufu nwi no mo da so dadan ba ku no wa na ka che mo se mo ye ya na akura no wadade enti oka sa no me de minima sam close o be ka che no papa nti wo mu a be se 1 week na se ye didi nkomo bia no on na so ye din na afi so onka no kre nti nkomodie nim na me ka che no papa se me de oba no onka no kro nti oka se bia chele me a minjindi na se won se na se me sure opa na me se ai no se a oba na ka chele me se wo waka kire wono no se eye ni nua mema mienu no paninu ne ketwa no enye memeba nti oka sa in fact me butoye wase wan o se me maka kire wono me be se mema mienu no enye o papa ba Jesus Christ enti ne papa ka ye no pause e wono pause kakra ma me na me yema show ahye me on se obane ka kire wo se wo ka kire se ma oni ike eni agro bie mu a obeka wo secret no ne se wo ka kire wo ba ne se enkram yenu no e wo ho no enye wukunu ba na no ba na di nkomo npa cha no na te won mame ye kasa o ono na te won menti ase because oban threaten wo so wo secret obeyi apie
mama saa kasa ne ye kasa bi a ye mantam ho no na enkrofo bebre ye ehonum nyina na se ye nko ane nkwala ya to asase wo mpanifo ne ntam ntimete wo me ho tan bebre mantam wo mutumi di matama aka chem se me yetutu ni ba ensem bebre se be yanka be man be ja wona fa ye bobo ha na ne nka me nso me be wo na be ko ama me na wo so be ka se me osu mensu usu ensu sana nyinsa ntie otu anu ani prusu yanko ente okasa na we ndu ho na anyemu a otu anu ani prusu okasa no ena ne papa bo amane na mka chense ya me ya ntika dade me bie ma no na mpesa me dome akola no ena papa ne ka chem se ma menye no one matena dadadada enti onim sane amesitie enti me hwa na mamie ma no ase me bie ma no ka asem a ebenya me ba no enti ma menye be ma bia ko be so sasem we mu atwe ne time aje se koduru ahemfo yewra wotufo anim enti okasa no na me yedi enti asam no yesofo mozama sofo wa friend no sofo ata ana be flasam because na ya me ya enti so osofo no be flasam na okan ye no ni nyina echi still na me mpese meka akola no abeno anase me di nkomo na me hu sa akola na ebape na makama no atum esan say de oyeye no eye me ya nti ma nyinse ne ba sa no na me de kwato papa n'animu no eho ape na papa no ba fie ho obehye na awotwe mienu because ne papa ka chance so wanyemo de a ene onko ne papa nikunu no papa ne fie ho no no onko tena ho enti eba ne sa na efo ne yele nda omuso behye date say ne mampanifo ni ho enti ya ma omu na awotwe mienu na omu beba no ma ba be ka asem no ma age akole okay omu beba no oma beka asem no no magi akwara no eho no ye bra ne wanyem no bra no wanyem no good etiatifo now ye ba be kire mo ba bia wani akwara ne koda ya obi hu ye ya batra ya bo ho na atra because ebia na eno so kra na di nyinsa ne ba ya who knows okay enti danwa no pano a ike ebetwem no oban na ntuma bonimo edi asem no kai that day no na me beko enkoko market akoto ade enti me dwale wie ye na me siesie me ho no na akola we ya da sori a entuma bonimu ti omo so ade ba ko sa me dwale wie na omo odem dia omo hu mi a obi abepia bontene ti opi abontene na obetena avalanda no so pe na yike ne ba ho nti oba ho no na entuma no bomba yi mu nti me de me wodem me ti ya ne se yike se ma me nhwe ana me pie ba bontene na me hono die minim nti oka sabe oka onu yike ni ka chembe se o ma ne nhwe no ana me pie ba bontene na me say he o ma wo nhwe die ade wo no ho se ya agro yike ni ka na sa se e ya agro o pa ntu ma no nhwe na de o nhwe na ko sie kuma na emere no me ento oka se e ya agro no ana me de mi ja wo mo ho na eja me ja me dan ni nyina no to ho no na poa me koy atie fo mu ntie enti me koy no a me ba fie no enwumle abaya bi wo ye mantem ho ye fra ne ma abena ti me ba ye pe na oba me nche no sister kukua ena wo koy no yike ene kukua omo hyedam ho e wo mawuli edem omo hye ho no mu saana wo obaketo e krampo maako e wo ho no mu bi no mu suma maako te onkoto drink enfamla nti maako ni baaye no e na mesumi wura avalanda no so nti de mimi wura avalanda no e ma abna na eka we yo o wura avalanda no so no e no hu se kuku ana fa ne ntoma abonimu e na yike no so ahye ne boxer enti meme baketo ama akonu koloki gate ni wa akire enu nti onu so omo friend so mebie dan no onu so hu ni ye onu loki dan wa ni mu because omo hye no man loki wo dem dan no wo onu so ba bonte be loki no wo nti onu so ebie dan no onu so hu ye nti ma abna ne kan ye no na ma akonu so de beto so se ma e ya ampa na me hu ye
So why na ka so ohun so obi da obi so me ba no oso ohun say yi kene da we ne so kuku aso e wo dem honom enti e hono ma bna ne ka cha me say ma mi say yi kenu na me ka cha say da bi me dem mi ni mu ntrodi enti sa asem we so a wo ka no ehu hia me panti me den mebisa na me call papa no efo ho na me de asem no koto nanim nti na yi keni ni ho wapie to oba ye pe na ne papa ne ba ye fie ho no mbebi obeka say asem say na ma abna aka na ti sen na yi keni be yi atum say enye no kre na meme ba kuku a we krampo no eye ni nua keto enti ne hompo nya na kono Yike se wa yike se me ba kuku ahonya na kono ne honya na kono Dabi. ne honya na kono so odi ne be ma be hye ne be mu sa pepepe ento oka asa no ensu no di oka yeso kantam kura ai also oi manu ya mebe obey kantam okantam ya beba ho yenko enti enu no ba ne sa no yike ne ka asa no ana eni eja ye twa so na ne papa ka kire ne se nya no credit a e ma ne nya no credit no no ne ma no e ma na do so wom ti so onim na ofom na enya ade se ode be che no nti on hwe ye na wan fom no e na o si yu wate ti ma enam so ma me ba ma akonu me bu akora ne papa so we twantro because so hu se wose no wada ne so me bu me ba no nti efri won me ba na nka ni nua pani no asemu biem enti de na ekonyina na me ba nenimu na nso osuro onim se obeka mebo no nti akora na nka hwe brebe na ubisa obeya o kantam no ebra me bisa na ye yike ni sister penin obaye ho na on say galam say for no omu two waste bia eya na ma na yesisa enti epie ye no na obaye na me so sa de amene ni be ye sa adwuma no nti yeguso ayesisa no yekodi banku bi sa da me krampo me yem ye bi enti no ye ba ye no ye ba fie no sister ne de ne yemu ye ne enti o sorry rane anadwona ta homachi aye ko ye dru nsuo kase na ye betwa de awura site ho no ana sister ne ka kire me say sister kukua anadwo we de ade a me hu ye de me susu se me nua no ono wo ba ne da nti oka ye no na me say asembe na woke no omo ya akrafo ma nti sani amini yike ne te no na me feel sister no oboa eya ne ya nti obetete ye ntem nti o si ono no ko baby so na oba no ohun ina me beye bie edan na oni ni nuanom ne dem no na ntoma bonimu na yike no so hye boxer no we fie free dem ho a omo ba nti omo hu no ama yike ni batai ana ono sister no twam ko wura dem oyi na ni te se de wan hu hye nti o ko wura dem no wan kwada o ana otena ojuna gate na no sei ana o hwom ti de ohun ya ne se mebeye wura dan na oni ni nuanom ne dem wo me fie ho no watum na yike ni so aba ni nua be ma no edem aba beda nti o kan na me see you mate tis I don't know in fact that very day na ye pack a load awia na me hu sa me bay any yike no every forest ni mu e ba ba bia ye adwuma no omako say forest no amaye a wo hye yike ni che ente ma me fa na de na kokuntro forest na se ente me friend ne papa wo fie say ne ba kuku awe ana o se kuku ase wo ba me ho no aka chense ma ne ma na onim kwan a ofa so a obedru ho na me say ne kuku ani yike e wa ha na o se yike biem na me say ai one na ba ente anwumre na me ba ye no na akola yi be ye aduane na me se kuku a asam say na yike sister aka kire me ente etesen ma ye me ba ne ka kire me say oka buchi ye didi so monu so aduane mo so ye aduanafo oka kire me say oka buchi ye didi so say entro na yike ne sister ni twa to no so no na sansensam na e ba ye na etu atwa no sister no per se osan kofa babium in fact okan eye mareho because minimum say so far as amaka chan say ye aduanafo ne de on fa buchi a enkantam wa bra asam no eye nokre esan se maka chan say so onim no ye sa de na ebenya no
nti oka asa na je obatan man dream bibia amfa mba no ho biom na se enkoda no so dware ade na ya na ikeka o say me de manimu no sometimes we dwale a o say me medwale na we na fata rabonimu sign na sign bi wo ho a wona wasen ka wo yes matter but na ase woni wo mu free yo ni ntina kata wani ema na wuhwe oso medwa na chima o medwa na chima no e na nya we nko aso na o ka kire no se maadwa ni so dware a o se me behwe na maadwa na fantoma na ono so akata no sa me ba no oyetia but o ya akola bi a owo body oso nti no onya yepe na wakata no ho Maa Akos no so dware a the same thing ene Maa Akos no krampo de otia no kro to me de no ho naked no abeja na yike na fa ba o se fa otwa fia free menim enti no ma dwene eni bibia so sa se eye sei na msi you mate enti ma nyinse ne ba ye na papa ne ba fie ho se 2 weeks no ike din fie sen ike o 38 years 38 years onware waware but onye oba no ho ade na nso one na wo na obayi enim ike yere no one ne ti say yey kukuwa wani ike nyim sesi a wo masam da body wani ike yere no onim ne pa wani ne ti say ebra omuko obekọ asori na me yale me menti mi ankọ asori no enti me ma kukuwa ni kosi no nai ewo ho no na dan for pa eni ike yere etiefo mama me ntwa me homra wodi etai twiku na we ye ma me ne dia wate forest mu dia no wobete secret no so obeyi o ma me secret na kwaketoa ye bete ho asem wa ase baby ana ike ne koda ni nyina ye bete nti yi wafide ni free ha twa ye sisi a na ye ba abrantie we na ante me enti no sana na maadwe ya me se nka sakra no boni dia ye behu ba na da baby wo nine enti awano meja me fra akure me bona na mpese be ka no kre no na me ka chan se maame de dru no wan ka sa wo ba na wo de na ba asase we so no ne papa ne ye hwehwe no na se ye hu ne papa ne dia na ne ye so ye ntimi nya hwe e fa mboa enti sa bran na sa papa efo ne ba yike no wa besen ko ba bi so wo me dan nachi omu fa ko bush enti akure yi bo be boni di ene boy na obepie ho no eye baako to boni di se mini ike no na boy ni so bedru enti boy ni peja ni ti a o hwe menim no ma enu anu no wanti mi ampeja ni ti a hwe menim biem enti ho no na me se okay se sa na tie dia e papa ho asase me po me dada na plan ka kire ne se nyinsen de ejino wo ne nkwantam enti sane ani ike ni ye fine so pese o de asam to no so a on hwe ye na enti sa boy ni ka bibia ebenya no ni ente na so ameka asa ne se boy ni no ne me ba ni di agrosa me ka kire se yike hwe ye na me be ko betimi akofa nyinsen abro ka kire me ni place say oya igbeni enti se me ba no kofa nyinsen bre na obaji o na emom edu na awo mu a obebre agro be na no wani ni dia wo kan se won hwe yi sa ble no na me ye aduane ekọ site enu nti se me ba bi wa me ba bedu fe be 8 ti me ba metimi ye nkwan ni si wa na dwu be 12 se me suma me be ya na boy na di nachi ebu o so me ni fi a no ne na ba mi fie me ba bia so ni nuanom ne ka kire me ana se ye mutu me betena me da mu hwe TV ye bibia na one me be chese omu ye tight omu ye close pa ade woni ni age or ye age mate ya yeah the boy no 38 years 38 years ana me ba no so 15 years ai enti enam so ma me koka ho asem a me be ejina ho di matter asen wodi me be ka che me asase asam na be ba no me ka che me be se on twe no hu free boy no eno de se asam na me ka na ye me ba na before ka che me say wo ma no kura bia me nim fa won bia meka ama me se no kura ben
ɛno nti me de ma adwum fa to ba se mame pause oba na se wo sister ba nyan kasa masimu ba nete oba pani ana ba ketewa me ba pani pa wo kache ne se woni ike ni nyai sa agudie no kache se wo secret bi oni mo beka what secret ben woni mo beka 87.9 Kumasi enti me bo munya mo da one room a single room asha sinde ni na e single room but e kire no ene e be ma o mu dan ena omo so meso me ni mi kunu kwadai o ma wo mo single room na oba pani ni wadi mfie say sata no 14 years wanyini ti mata no amo ne mo ma no mo emma panifo a wo mu emoto mu no mo ba bie fufufu nwi no mo da so da dan ba ku mu no wa na ka che mo se mo ye yi ya na akura no wada de enti lenko okasa no me de minima sam cross ho be ka che no papa nje wo mu a be se 1 week na se didi nkomo bia no on na so ye din na afi so onka no kre nti nkomodie no na me ka che no papa se me de oba no onka no kro nti okasa mbi a chele me a ninjindi no se won se na se me sure pa na me se ai no se a oba na ka chele me se wuwa ka chire wono no se eye ni nua mema mienu no paninu ne ketwa no enye memeba nto okasa in fact me botoye waso wan jumedie no enua ene waso eguso a wotie no ike 38 years ya wakonye makura wo 15 years na wonim ensem webobo ba no enye sam ketwa enye weiku a o asem beba dabi enti wo pe ike ahwe no nye weiku no ne nanye ya ba kire eno de ma me fanta kakra na bia memo so ehu 38 years ya woni 15 years sabre na ike banyem no ko school I know cause no jina sai JHS1 enti bra modi asem no ekokotu ike papa efo eni na busuafo animo e de ne si ye papa na yira ye friend nda eba afie ho be ka chile me ni mi kunu sei ne mampanifo ne mben no enu nti no ye ntwen na obefre ne mampanifo no amoma be hie mu benada nti benada no eso a omu nyina beba fie ho na omo abehu sane omu besi aka asam no na omo afa akola no e de nakọ all time no mu no na watchi etwem na watchi twem ema 3 days ebetoso me so mini ahode ne enti yike no me fan say ne maami owo no ni nua eba ba ko wo menche ye friend first ti sada no na me ba ma adwa na ye aduane nso akola no hu mfa no nti me fla first ni say on be ye aduane mame na first ni bai na obe ye aduane a me ye oba eni ye oba talia oh okay enti ye wie ye no na ekom de me dodo nti ho ape na me di kan fa chense esa mi tibi na medi sabra na mo de nyinsen na kotu ike busuafo na ma ike agi atum so wono na nyem wono agi atum ono that day na ya ka asem na so o ka kira akula ne se mo fa be ma bia wo nachi enti akula no so tie na asem wan fa be ma bia wo nachi enti ye de nyinsen ne ko ye no wan populity se nyono a na wo susu se eye Isaac because ono na ka che wo se wo ba kuku ade obenyemo no na wo expect kura se beye yike enti bra ike jitu mu se wono ano say na like oho ye eye me nwan eto me so enti that very day no ba me obewra me dem wa bra me dwale me ba me pamon enti ono oja sister kwa me pacho na me sa pacho na opa me ne die enye hwe because why ye made ama aye me kraya enti free me fi ahaneko na me ka sa a kire no enti me die beja obey meeting bi amidi na me ba ne bai na osema ekomu de me na me se ekomu de odi a na no oba na amidi no se ne yem ye ne ya na ekomu de eni ye bi achase no se ne yem ye ne ya na me ka cha nse
ene so yam ya o ya de na ekom na de o me ba se ne yam ya ne ya de asa abra na nya kom ne mama mi se na ne osa no na aba enti e beba beje osa dro ewe beta ho na every day for banka so ne yam ya ne yam ma ne oba biem ma na kwantu he ba me sha doctor mami da tiefo ina ase mama mi se wasem bio so bi ka che say oh Samuel de mani mo bia di asantemo esremo jusu di nchini bebre oh na ade che wadidi na wutimi dan na de na aba na nipa bi ato no because yes ye che wadidie na di se wakoti bia bi mu wadidi nne obi a wo yare watwa ma okosukuna ni made pa na obo ho mo de rough na waben enyame nwanwa se da sani to do bia me ka se maye nche wadidie debi wa nka wo ya akwa na eche wadidie fa wedi fa se bonkum ni di fa ni fandi di he fro uji ntente utwa nkontomo ato bo ase but wunyini wie na ye tufu na wadidi adidi kakra mame yesi na se hawo na ato na da bia me ka se yare ba wo so a na sebi oni ye nyina sesa ye da sani betena wo nchen na wa che yewe ma yewe do this don't do this na ye hawo bebre na mesro e ma yare no ma say wakosa atibia no because ya da ho eya enti mi tu Ghana fo nyina fo se ye hwe adidi ye aduro bia ni wi ase e chen hwe adidi ye but edu ba bi fi say okay nti aduande bia me ka ade we chi ade ese bi aduan foforo ba wi ase ya na old one na yetitidie na Ghana fo aduan papa no ye jagu ba bi ena ye gufu aye di foforo na e ba na ye ba wi eche ya we bebre ya we kura ba wa abeto kan ko ko wu ne fare bai wu ne ti ndi ji se yemfa umoja na nko South Africa yemfa nko hen hwe ya we ya ha no because ade chi ade ese bi na se nua foforo banti ya foforo so ba eno nti akwantu ofo ne bia me ka so wuni edu a osi jama kodi mani abo ba mani anka afinya me bom anipa eno nti ye tufu se ya we fe na all sadie se na me nua ba ike enye ya we e mayen ye mtua bibia wuni edu a na jama kodi jabo ba bi ye nyi san hyeru ntumo eno nti Ghana ni bia wotie bibia tutumlike aduna ashort na so nyankopon adum bia ba kope akwantuo heba mixture ye fuyade aduro ba kopa no fo ba bia eji no homi na o ba bia enti ntrasmo ya we fe na osa enyejew entrasmo ye fuyade enku na enku nipa ushi akwantuo heba mixture di odan se che wunua bia obi a osa tete no jabro fuduo no guo se ba bo wa bia mekanka e bo wa che kwasi bo yi dia futuo na ka osa do ho ba bibiro mu ha ndi nyoka ye manu mako manyanka jawedi manu penklan sembebre ye nyi san hyeru bi antu anka e hu nya pa vitamin C ewom abobe sane mo nyina hia mo nipadua no ndi dibi na wonso ye nipa asanse nipa nkwa ketua bi ni betwa akono de wo wiase nyina nwanwa na ye tu ansan doko nyina nom na otiwi ase se woni kura anyi akwantu fo ye ka kire se wo ya ye fe typhoid kopa kwantu heba mixture no 2 months bosu mienu san ko wi ko se ya renda so ho ana ya le fe hepatitis and the offer number no your number no is 024 66 28 508 024 66 28 508 and a 0241 29 66 22 your number say no na good team nyanimu no meso feyen na how be obia man fere man so ka kire yen wakoye family planning menses na emaye ebe 2 days o man na twa kwa say normal kwa beba mame mesro obedi wo fibroid kope akwantuo heba mr nom menses di akopto akayefu mu nyina be pia babonten umoja sem no ofom kope akwantuo heba mr nom da bia me cancer Doctor Bako Kentampo Hospital was it opa bibidua esa ye mojedo sansa osa na kwantu heba mixture no na umoja sem so ekoso e ma ibi o skin no kra na e fresh kama tuntum kokwa akoko bibia ye kama mawo ndi ko wi akwantu heba mixture na ma no ni kokwa do no ye se ya na ho asem kan ya na ne kan ya medin o because
koko duro no ele me do nye bebre aba tu wi na wakoje wa de wakoje wa de na koko duro be for dog na mu koko duro se na tie na mse koko duro no enka o empege o ema won koto be ya ko bia obetumi akọ ukọ obetumi akọ normal be koko yare no wo ho a wonoma isana ebe yi koko nsa na wo nipadua no mu no apia bonten na asa shiri na fini padua no mu wani ena wo pose wani ukwan omunimu abrante ba akọ se wani yare na wa share space na mse masa you space mama ya de won ye koko na mse masa won yare ni yare bi o ko pa kwantu ko mixture enne ba fami bia dog nya mi shira keke me bompa me bomi mu a chen mi angasa me ho akwantu ko mixture nti ete esi wani so a oga ko ma mese ko pa akwantu ko mixture na wonu maduro wo yi a wo angasa bedi ho adanse okoto echa akoko bu pia bonten otongo ma no pie moja enya asem ketwa ko pa akwantu ko mixture wo angasa bedi ho adanse ye ko aduro wo di se wannom wonu ma adanse bebre kwa na mama mo wo so akwantu ko mixture infection aduro wo hey misi infection no adokoro ye papa eneni pa yaba adukuru yen obi bisa me na adoro before musi ya abofo no ye kwa chen yen eni adukuru papa because infection ye obi bi toilet so woni be ma oba hie mu a empaso agbo benya bi ba bia utimi nya infection ya we no even hospital kwa timi ko fafuru ho but nya mesto ko pa kwantuo care mixture na se sebi we oba nsofu ba we nsofu be ma mu ba na acha ana de hia ye clinic ho man to akwantu ke o te nya adwuma wodi oba ye onu na salt wo ho ye powder ye capsule aduko wa che no ade be chi bia sebi ube ma na wo ba no nsofu mu eba aduko wa chi kase na wusisi ye wo ya ne ya we akese akofa ba siatica woto ana na nsia hyeche wo rough na wuti ana sitimchi wuti nkoa na wonse owana enwa kwa tititi kope akwantuo care mixture na no do bo apa ye keneke no ya nye Ghana fo abo ya bi makoma ko ennan e wo Ghana ha ye obi e wo brekum na machine station ben brace abosa no ase pe udu wa ya akwantuo he ba kan wo hu echi akwan te chima ye wa himade road ye ne chama UNESCO e na ebo so pe e wo ho kumase ye wo asafo labor runabout udi wani eche tonsu kwan no o kan fie 1-2 wonsebe nkum ye odantie we nya bosan so wo hu echi akwan enkan ye okwashiman udi wani eche so to mu kwan na Santa Maria kwan no ye ni pay your sonda kese je mu hwe e wo ho uduru wa bi so bia se wo ko SDF wa so mpanfo ni pedunu enchen akwantu e ba clinic ubeduru wa yesa ya ya hudu bebiri na nedie ye asmadu ya ba bonten ma no ba ko fam fi kwarebu osema da miso me ba mako pension na nyame fa ebo ni nchen because oba so ya kashman ko no biduro na me mo biduro akwantuo asthma powder no e mo say yes e biduro papa e wo ho na wunni ma o ka sem bia fa wudi ndi masro ayeye mo makwan na kire ya se wo hospital se mbisa wo no ya se ma ni mo bia o di asantemo anasremo e ba na sei ana se die a doctor for ada kwankyere fo aye che ne di na ye nche bi keke o ye papa na ye kan wa se ye nche esima ni no udi emu na mom ko di local wine no e na hodi wom se local ne man ebuwa na ka bible kan sa ne wo se ni aduaba ni fara haba na se yare sanete ndi da me kan se obi a otadi green enkwan ani green no even so o kidney na o liver yare kwa udi bi kwa wunni etimi se yare no ma just like that keke o ndi messe ye tiefo se yenhwe ye wunye na yenhwe ye mi ye dimi ye tia boa ye ye je number no se ye be no ayebe number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no o frɛ na obenya nkomo bi obia no na onye kwantuofo atwetwe ya we da osubia se ye stroke o se ye pressure diabetes o ya we ma modi nkwa frɛ yen
o fe ba bia wo bia se wa ma no ni okwan bia wo se be fa so be kan bia no ye bedi ho dwuma dia ma ye bedi sika ketewa bi ye mo ya se bebre nyame hye obi bia enhira wo papa Dr. Dasane ye besan ahia amen nyame mfa wonko afei ahaya Akoma 87.9 FM program no edinde Akoma mu nsam station no ye Akoma FM ohwebe ewo Onua TV na afei Rabi 1 TV yenkoso na enkomo no ya tunkra ade ama efo sebe bia ne ba ike akohye bia no ontwene mra na sede wo siti wageka he enko ba bia papa emran so wo nan emran so wo nsa entina wo nan kan che se mra nya dwuma hwe yenimu nkoda ike anyim wonom ye wo evidence purely evidence ewo ho enkoda no a ikenyim wo mo na wama wo ode aduro ahye wo mo ase na nyinsa na yego no we have all the enkoda ye besa wo mo lie aba na emra ne beso wo ba nensa efo wo besre esu wudi sumba yesede na wo hunu tinyeje ho ba bia wo ba na kohye 38 years efo jinipie because ba bia sam na duro ne de ye de oba no wo amfa na ma ye de ne begina ba bi eno ye ma bedwafo aseboa asam ne bese ato aso na oba kukuwa eni ike eyire no eye free asam yi ba ye no ike yire no afa ne sen asam ne ba ye no kukuwa no eyare ya okoda hospital no ode ne ko ni fie ho no ike yele no koi ekọ buku ano ewo yaya so ho wa blamini ho yike kan akola na no tumu se ma oba ma onka nchele me ne nyina chi me doctor so a eya wo hwe me no yike yele ne sa akoburu akola no ewo hospital ho no o sa akoburu akola no wo ho no e ka chila akola no se oba buru na akosi se onu ni nyinse ne besei onu ni nyinse ne besei anase time onu ankasa na kuma beto ne yim wasadi yan oso obebu me ba na akosi se ni nyinse besei anase onu Christina kuma beto ne yim na wa misa ne se eye Christina chichire eni kunu ike asene de boni die mu etwe no ko baabi se ike makoso yekuma ba no ye me prepre nti befa me wa misa no enwumla na girl ne ba ho no na me ko bisa no ma manu mpansi sani again ni si di matam no o ka chem se me hu fi me ho kan me ye batan bone a me nim nyansa nti o ka sa ansam no yi ke ni be so me mu na me ka chem so onja me mu because enam no sunti ana Christino eyeye me nti onja me mu na nkrofo pata me anaja me ko me fie asam no ayasem ahaya Akoma 87.9 Akoma mu nsam dwumadie no eno aso egusu amutie no mame ike sese yempese ye bebo so baby a owo na nyame ya dom adwuada ike wa ha because ye besto me baby ma hofo no age so mu dwane ti wodi atwen me ye bese ato aso why yase mpanifo bu baby na o se ubekum tromo na wadware sasedro de nkaja no no fa na mra ntesam na ntekwa yase ike so ye be mapie yuti ne jai se papa edo akotete ne mabedwafo bem Ismail brain na emse na say na ye ne wo ye mame araba so enti ye de ye ba no ye ba letre kwaku na nkrofo bi se ye de ne de ne ete kakra ye mame bi wa abrochire ne de ne na aka no hu ye mame bi e wa abrochire na ofrem no say mako na me se mame minimum no de na ye number da so yi de na che so mu benya ye na anesa eno wa say mesum wa dance okay na me se ma dance ye ben wa say letre kwaku na me se bu ebiem letre kwaku huna ma wa huna ma eno wa say no wonder say ewom was say no wonder say next DJ Clinton say wono eboa akodai na juma ba ne contract ba ne krata monya bi
emeshe program no na wono so ebiato ye na di that's right ye na di wa brochire ho ba bia no ye adwuma no de sika bi ye nso ano se nyame ensan mie kwan foforo ema no ye ntie ye maame na akase no masem Maa Akos we mi chia woni wotim Misuma dance die little kweku Misuma dance die doctors I diagnosed me hepatitis B. Baya 16 years ni manum ndro 16 years anapa area enumbe endro to 16 years ni Maa Akos. They bia me nume droi every 6 months bia me go hospital for check-up. Viral load chronica 4.2 every year me year 4.2 asa na mundro e drop din Maa Akos very little koku ba on your TV so no na mete ho I want me ma 50 cedis na omoka sa little koku no wato no na me go so ahwe na time so say me san ko viral load biem na me kono na won say bibi egu little koku na won san still na won appeal for little koku won fa yimba na om fan to bibi fan sa little koku me kona mi yi 10 cedis na me bomba egu so say rade senkofo dia dance afa little koku a me so me 10 cedis say rade me ba be say mi Erade se me sene na me kona me koye laba result erade mi nyano me enye negative Maa Akos me koye laba na mi jaho mtu kwan kram dia matuma jimu me kono smanje ndro ena me san call back se me koje result na ma sign dia ko hospital Maa Akos bibisi mi ko biye results mi ko biye ya Maa Akos 16 years old in drama num labs amaije emu liver function Maa Akos enye izio na so adom nti ema ende ya ka se hepatitis B negative ameso me ka ho bi adom little koku Maa Akos akora no monhwe ni ye pa monhwe ni ye nyame shira woni butim ni na nyame onshira mo beble and then men so ya kaso mo yale hepatitis B Maa Akos men so men kan bi madanse die ni monji Samuti ye ma mi die chesa dance ne ba na eba wono ne die ne yare no ono so die ne pastor ne yade ne to ko hepatitis na edwane no adaze let's go kun asem ye kan no anu ada yes an ye ma ne ya de ono se adwuma afede ne abusu no e pa cho Monday ye twem ni 2 weeks na me baba afi adwuma ba no frɛ me say ya yi na di wa adwuma mu am say se nso akola yi oba be ware nti ye wo ahobua so ye boaboa ma ware no na se ayi wadi die ye be ye nden ene ye hwe de nyame be ye enti me wa na me kan se ya me hwe program bi wo onua TV so omo ye program bi na akola bi yare enti on send sika na ye hwe de nyame be ye na so ma be ne sika bi awo me ho na nyame ya adom ọchị na mekwa ko yiska na sisi aka me tensi di pe na me so bo so mpa ye na sendi na nyame be ye na akwara ne si yo na o sendi ye enti ye wo ho fe Friday no na o frɛ me se ma sisi a frɛ me dwum na me se ye da nyame ase enti se a me ka sei me ba no da so kwa adwuma na we ha ho mpo sa akwara ba ba wo na adwuma asem ba be sei Yesu miti we mi yare enti eno anu se na adwuma na o ye ne kakra na nka ye di ba ye bia ba ye nyina na ba ne sa nyame adum o se ni sika no to akwala no ayi ni mu nyame adum sesi a ya frɛ na adwuma mi ba no wadwuma mu sesi a mi kakra ti a da o wadwuma mu a ya frɛ no ti mi da nyame ase na mi da onua akoma FM4 TV4 so ase so o mu di sa die ba ye na ye nyina ya te na esu adase no edu ye so
Say I miss that say be do me super me danya me ase edamu ase papa damu ase yes so yada was say yesufre wo na won so je yen Pastor Julius obi de na watchro ho letter tintin de abeto me phone so no duada wodum say e na ho mete e say so say ma wotira wonya breko ndi adanse no de ba na eba me de bia me ka me say GDA ni to anamo we work by faith not by sight nti wo GDA nko ade a bra be kan ho na yenye adwuma pa ma urade wo bra lete kwaku ye je no nkwa no na nso adanse no beba saa na fe ho adwuru. Okay, Pastor Julius, ye hwe first case and no ye na ye to aso ye ma me kone ne ba be na ene ne bampena Patrick kwaku Patrick ya chat ye phone na ma I think say no aye hyase de be dikan medam am na se obai I think so obai ne ma na bebre mu ada ho pa na problem a obai no kwaku kasa na ma me nso kasa de ha ma kakra ye abena ontumi nkasa bi no eno na ya hono na ha me kakra bi ko na nsem ni bi ho in fact ko tumi kasa de ya na nkanimu be da ho pa ma no kore aye ada ahokrojin na ni nyina mu no ni hunu awareja ye sunsun so kese a edi ahim ewo amabena na kwaku asemi mu because we aware a maame twe ne ho ebo papa ko adusa ne papa no na because say ya aware no say en ware no yetimi de akolaba ya so ni maame no na ntifa ne ko ne papa won so asemasi enti ye obia ndugwa busa se na akola keto ne ne ko so de na koma be ma no de na koma se ne maame o se ne nana na okro busa se na maame ada na wa makwan ama de na ko se ne de honyo da so hye mu o so da bi oh mama you pretended too much adia pa eku ya no no. You have a problem. I don't make no. Ma adibi wa wo ka che nipa se hame. Ye nipa. Yes. Yesu kura ba asase so na no ma no okay. Okay. Enti ma use how. Na emu ma bi ene ye ne wo kasa no. Ene bi awurade nka Akoma se obenya dwansa kira. Na wo sha se wo ye the right thing best. But so be deny say me dey hame ena me dey mebunfu ye ena so o actions a wo yi nyina kira se obu afu oba no. And ubuafu so ama enya wrong say ubuafu fi say yes oba wo pa na o kasa kire na wontie gosu o papa se bese ko school wan ko bese ko adwuma no say sani mo wo nyina wo nya ready so oba ye dia because papa no ye willing and onye so oniska obi o de ba hwe ti say wo nya dia and ye me ma wo mfa burden bi ameto me so ho no ne nya ntawantawa and every parent biara oba sa onya ubuafu no onya wrong say fi say o pa oba no yiye ntina wo kasa nka o ma no kwa ne yenhwe no ti so wo nhwe no dia na ubuafu a ne mfom so nsen enti say wo ba no ye busa wa ma ye hu say ampama ya kire say o papa ye won so oba hwe wa ma kwa ya ma na hwe ena minim say bia wo jabom so minti wa ma papa no kwa na me na ode ade so ye den bre minti na me buafu na ma wa kan wo de ma tifi ni akon mesaka na boa yen nipa bebre wo sa situation bi shomon tomom onu ne be di wanyansem o kan wo se me de bibia ha me se de ina yote onu ne papa di nyansem o kan wo se me de se me nyam papa re me de o kasa mo amaje so wan kasa mo so a omono safo na ana makwa hu mi wanchia me na nso wanchia me aye se me de mi hu no na o wa akire na wo timi hu so hu wanchia na mpato wanchia no o chia na nko onye so entima me tu ye nyina ye fo se santo kwankete because owi o mo problem ya se nka be ma no ene ne yiri eda so tia enka bia nka anu sampempen so no but our jay o hu ntino adi bi se enu papa so e frɛ no se papa so bo no nkuro o se wo no ni fo na mum yen wo ye bia refi se on ko no nim se ne ba no mpo anyam until say ye de ne ba ye no ansa no hu se sa onyim na on na ko bobo se ya wode boa enti ma minimum eno mkoja akwa ne fi ne nsem ti o se papa so o shift responsibility no e di Akoma enti awari jaye ma ya ka no esunsun so ni bi ene abena dambo a ene waba wode te yi enti mesrema se awari jaye de no me kana ya awari mu nsem ma ye bebrebe na mesre se egumpo se denara mama e mane wo mu de eye moja pade o na japade ye bufu se japade because ye ntemate alamu ne se de TV muntamute mundim for TV mom pa ne se yentema tintime se no sa nipa nso ti o nipa ye japade sombo a sa ware egu anu nche se mun se nipa no mesere maame no ene papa no
they should all come together with kwakunu and no me catch the kwaku if you ukuma ye ma won na kase saa no hwe if say bi elu yes ni friends meto boaboa na ne nansi bibi so e mafie wa mo ni de nansi so bra twa ho no na ya genkwa enti ono emema bebre wo sasuba no e na me de say o say na no abrante betra ha hajia wo se ho ano sofo onipa abaye o say obeja no o say me de me so me de wo so oba de a guys onye kra so obeja no ma me so say me ma Fidelis good Fidelis story na here no na boy yi se chinchin na sa kwa no ba de a me de mo obeka no ha say ma meja oba na ma no se da ye bekumu ye be bumu nua ye de nsike be di wo chi se hu nya ne ba because ma obia wo ba opeso de si yi ba ma ba wo pe na o twe na ho second story ye bi nie second story ye bi nie mami ma se ye be ke bia na second anti me to aso am mami betina hai hwe kwa o mo fa so abrante ne be wura fi ho o ba fi okobra o se ne kunu a suspect bibi enti o test onyima na o se boy na oba no so girl no nyam mo di bia so papa ntumi suspect se no se abrante si ba no e be create problem na be ma o betena wa o mu ko dware o se fa wo ho ahwan ya mentimi modin mami ko jao ani ade ma me kan chere for say some jokes are very expensive minim se be ka se ma me papa na sa na ma edu ba bia nkaka na de akono ba akono no so nya nyinsen ana bone so nya ba pa edu wo se abrante na so be ye hye pa kwa nyi mo se ejegu ni chim nti mi da se ana kwa abna mame na abna no ankasa no awofo de emana bawiase na enkwala no de omuduru baabi a omunhu nse omo na awowo enye wo na wode wo mo abawo na de omunhu no wo bi enti omo besore ebegina wo wutiri so na de wo beka no omo nka bi sese gas ne baabi a ewura no mamefo no kwani mamefo ni nim eniema wo mo ye no ye wo mo de fo mo ani ase ye wo de wura ye to ye de wura ye no fu mu ye de wura ye chie abi babia me se wo mo be kire wo mo be wura pie no na mame wunim awo ba bena yin so wunim no oba so papa obegina so papa eti niema wa ye no enye niema ketoa niema wa wura mu no enye niema ketoa eti se enne wo hia ne dofo na wo ka bi a kire na mame de wo ka no aka brabema ne issues mu kakra na nka mu nka mmom unse horo so wo de nchire ne baaye na nchire na wo de baaye na omo ba na nka wo mo ko na wubusa amane ne di ntini ya ba na baaye so de nchire na ba wo bi so mo nchire ba ya de nchire ba ni e je nipa wo ho bibi ntina abena ntimi anto nchire no o yare ene wo de nchire ne ba nka abena pampamu ya den abena si ni ti ya ne ya enti wo ba no de ne nchine a wo ton nyina aka ho enti sa na tie enti nsem ne bi wo ho a wo ka no waka no kore ka se me ba na de ye se kira ka asem a na ye ya me ba na de beduru mre bi na na so eden me ka na asem a na o ma me nka na wa so de agina me kon so enti me kura no me bedi ya wo bebre ye dai e wo makomam enti ka enti niam abena ye ne de ebetumi afiri ba bia ye dai aba enti munyina yie na mumu abrantie yi na nia akofa betoa so no entoa na yeka anka awarefo trea si yebabo oba yare a yebabo ba mabusua ana oba busua mane no na ba ma na ko aduru baabi ya enko na wa hunu nse ahadie esese me mabusua ye de yebem ansa na wakobo amane enti se ba mai kwa kukuretu anamo nse odi abena ewura baabi wa ni kan ya mo abusua mane a enya because that time wanya ne ho ade because that time na enya nru dia den se wo yare kra wo bi de hia kra wo betumi de na ko hospital ansana wo bebo abusua mane ye because yes yare ni fi ansana ya bebo abusua mane ye sana brabo next year because who to me for obi ebe ma na obi ba nto ho e ka se wo yare ntimi ko bo abusua mane ansana ya be ye hu bibi ye bibi ansana ya wo sha ase ye ne mom enipa bonefo a ya ba wiase ena ama wo boa obi a na ayede enti kama mi se bia okay wo de ne koduru ho o de ne to baabi ya boni chain ye boni chain na ya hwe no no boa no so pe kwaye dwane
Papa so na edru no ono pese wotete ne ho enti ehọ no ma me nya abotire me bab na ba bia wo bo no wo be ko toilet kra mesro gina ha na me fa de mrawo na tena so na ye de na yegum enya no ano no na ma me ne kan ya wo so bu afu wo a wo hwe wo ba ne yade no enya me de ma ade be ko na wo tam wo ade wo de ne ba wa wie wo wie ye eto de bi ne ye ade bi a mo ma ye nya abotire wo na wo ho akire wo na obi mi ya wo enti se wo ho akire na obi bua wo ato bo ase ne wo beka bia no to wo bo ase na tena ase se wo mo beduru he no wo nyina adobre obi ama na koma mrafom papa akoma mrafom maami akoma mrafom de ono susu ko wura mu so akoma mrafom na ye nyina ye mo awrade mpaye na yare ye eya na ye mfa ne nwura baabi na nyame ya adoma minim se onyame tiasi ayare sa wo ho ayare sa beba nto mo nya abotere second story Marco ana nkora na aba no on eya nsem bebro na emrantie bi so ahyeda fa ye be ma ato ye kon ho oba wo 14 15 wo mo se ye pemoda mo no vitamin C wom vitamin B wom vitamin K wom ama wo yam da ho wo fa akora ma yam da ho ama wo yam da ho omo hyeda sei amanfo manfo omo dwene nya na nyame betuatua wo mo ka amen nyame betuatua wo mo ka kopim sa da wo mo bewuo se yike obi amuwo se wo wo hen wo adwane se wo na wo adwane wo nim se wo di bone wo adwane wo adwuma wo ntimi ya oba Njani afa. Mama no wi afo Monday mama ni wi akora no be ka sem na nyina ensem ewom wo mo be kwa kwachi ike na ba be studio se ya ba ya ne se de ye bofo ni chawadwo ike ensem wo ka gu akora na sumu no wo se tete wo ne maame ama akora no ehunu ne maame onfa ne maame nya pe na mama na o mo se wo mo de nkora na o mo be fa no ike ba bia wo na mu bia wo de ka do bra na ba ye de sesa wo nya na wonim se wo nya wo chia ya de ba bo so se kokora mo mfa de se obesu wo hwene so a ye mfa de se ya sa wo be ka ne hwene so se pam me da se wo nyo ntena ho ni da so wo he ba clinic ni ye koi ni da so ho he ba clinic ampa ewo de wo kwa sade yade na se didi mu akoduro bia no eni da so wo sa doctor fo ni nuro papa ye wo no ye de betu ase enti no glaucoma eyete ene bia wo bia wo hwade na aye nte sade wabo no blood vision ase wo huni ma mienu me pa cho bomode na bra eye pressure bra eye cataract me pa cho bra eno cataract no minim eno wo ho na tenos wo ho hunu eteno ya ne ye na bom eteno glaucoma David. Glaucoma de wunya de anse na wani ni frao. Na efra no no wahu. Me an confirm ya. Enti wodi ani yade bia wo no bomode na bre ni da so ho he back clinic. Wani no behu na de ani ye enipadua ne kania. Enti onua bomode na mo wani no enye ye ane wo henia. Me pa cho etwo fibroid yase enkwe. Aha. Ana diabetes enmunka nkwe. Ena enumunka na mpe ka pa ju anu papa mama suspect so onkwe wanu munka ho pressure na hypertension si yade stomach ulcer ana bema waye hepatitis yade ye was specialist or wa wo mo hwe sa yade we yankasa enu ntinya godie bra ni da so herbal clinic na ye ntutu yade ni na asema consultation in lab no ye beye ansan ya diagnose you ye wi na ye treat you kama gonorrhea syphilis odwonso wa ya se prostate and pregnancy test na malaria test and blood group no hepatitis no typhoid ni na no ye beye wo lab no kama enu nti bra eni da so herbal clinic and crying tabora aye ahaji wala ko junction ho ewo ne wo Kumase Patase brother man kwada so estate brother man kwada so estate ho na abehunu ne da so ho herbal clinic na ukobo is Techiman forgot so oti region eho so yakobo yensese wo ho eni da so wo ho herbal clinic ni yakasai 0540 864 232 0540 864 232 and 0599 901 234 0599 0559 me pamchao 0559 901 234 ye adwuma adwada edikosi memene da eni da so herbal clinic
in God we trust. Papa. No. You might hear for and fie. Rather de na watching on. Akona wie osa chef frase. No question. Rather in shirty for. Ma kefutuo kakra na me de ma enra me ka se mi kire mrantie no aye ba sese no. Sa de afo bi ekum kwase a. Sese be men se wo ye den a abati aka ukom. Nti aye den a ababa on start aba horo no onyare. Nti se no de umpo o sa wo hwe no. E ma no hoto no. Na ne hoto no a wagya na si ho. Untumi nja ni suo sesi ana onkasa ne maame enkofa sane maame na ayew se nwa na ayew so aba befa no ko abaya okom aha o pasma di foda unya asema di fodi nti fa ne ya efri enchiri manso ye fa nsu ade se obi ba beda ho obi ba okofo obi ba free na ye nka ho hwe nti no wadwen se wanya ni free wowu ama yare ebeba abrante edi tuyefo de to so mienu ne akola ne maame na imeka se mbi chena na yire se oba nsu di a o se oba na soropa na wonya ka bi hwe na udi agoroba mi yakum nti we ne ma me no nya ka fo akola yo se waka hwe no otimi jan we me ka che ne se we ya meka u secret a ne ma me nya very careful adia enipa akodia ma nani ate na udi ho agoro wo badia wa udi agoro obara mi akuo abata esramo yankase emra sabati akola na nya wura mu saati edu sabre ya krokro enya ni popo ya krokro pa fisa wa hwe ya de obari du be gina no wa hompe mabi nkodani ukrokro no na ekonani na ukrokro na ekonani wa no ma akola na tetare no ho bibia no agya no na bodo so enti next time no okon bi obesuru but they say the ebesere nu aba onya abotre pa na akola na gine babia du no wan we your secret no dey nya no krokro beka se nyame anso nkura koma mu a obejai because obana ka de asante kasa say wakonya boa wo se wa yimframa ya nyina chinye enti ebesere agali wonya abotre na efri dwade kono abrante ro so na gine say one dey enkola die ni toilet ne nam one dey wonya bebi o she bia bi ike enya wadin se wudwane ye be chew se dey akoro be che akoko no wo dey wadin se wudwane Alaska Star Enterprise original wallpaper papa pa ne Mr. Obomodian na kwaje enkokro mu nko ba bia so koto wallpaper kwa Alaska Star Enterprise na kwaje original wallpaper ni bi wo Mrs. Anoche Plaza Oben Prudential Plaza Dumfre 0554114878 0554114878 Nanaire Mama, efutu kakra bi na mede ma awofo no. Mama, won se papa nani da ho. Ehun se agudie na yike ne mani di no. Enye na so ma me ni hu se madamfo ye ni natifie. Mama, ene ewudie ekoso bebrebe ye ho am na eye. Enye omo ben ye. Enti mesre. Ma me na ka oba de de na wo be ma be ka cha me baba se wo bedware na chi ama ne sesen. Una adware me ba chi ma no me da mama sa go ne de me hu sa na me be di be in fact wa ha ba ko be de mama ba ko adaji o sa go fo ne de enti e be se awofo na especially ma no ye na emre pii no em se ye wo fie sa na meka no enti mesre se ye ma ye ni nda ho na ye nhwe agodie bia ye ma no omudidi hwe ene na okacha o se wo ya o secret na o de beto abon na secret be mpo na wo a wo ba e de ba beto abon te na kan ye se be ma ne ye be ma papa anka ne hwe nka wo ba no enam ade bi okodi ntime ye da ye kobodi ebenya asem ekodi ye ntino obema waware agu na ho so nkranso na ekura maami yo enkranso na ka ni nyina begu so na be ma kwahwe apani bi ntino waware ba bebo mama mese mande ye beto aso enti ye ntime kasa bebre na yike no ba bi bi owo bia na yire ne so oni ba bi owo oba so onim de eba so a be ma no se de wa start enkradie no wo se nya we nkwa na one ne ono ane na fofo bienu kra mese manu mama mese
enti be ma no ade a wo ye enti so oni ba bi o wa kwana ko frɛ ne sɛ abrante ade a ko fa ye ne so akatua aba bra na ko yiwa no na no nda ho na mama mesre first story no de aye nyina na ehu ne sɛ de ko fa ba ye nya je so ba no wa hoɔde a ɛna no kura nyina be dadi mama mesre sɛ medical attention here ye fa ne ko hospital na mpa ibo bi wo ho no so a ba bi a de be kɔ a in fact ye be hunhum so de no ye nhwɛ ho so na asumdwe mbra megye de sɛ ye hu ne pomasi be wi a de aka nya betimi asolve ama ne nyina enti ase aye adwuma nyame ensha ya kuma 87.9 FM akuma mu nsam dwumadie no eno a menua be ma fefe be gye adwe ne bom nana ya bi nana ya bi spiritual problem bi a wuwom hunhum yade bi a wuwom wo bi na abodua eye black covenant eye yade bi na to a kire wo hunhum awade wo bi agye wusika what the woka nanso what ya was one physical ma me ba cha bomodi a na e friend na ya bi sesi na fa dan no kwane ho na ne nkwa trans na ya bi ba one time quick friend na ya bi e was 0243 134535 0243 13 45 35 0243 13 45 35 na ya bi e wo aguna saman kumase evidase ha aguna sama friend says here eduabo bibia efam wa brabo mu no ene ne hu nkomo menu be ma fefe Marco tuntum say you yes ahun fe dia and family rem wen and stable industry na ya de adanse bi ebeto so ish ebra wo kasa me pa cha adanse no efa ns ointment ho me say ya wo bi atworo ho letter abrame Ismail de beto so enano monim he ya woman no ba program eso na akwara kan ho ohun mia no say Dr. Ernest na me say Dr. Lankasa oho no sim dia wona ya me hu o na mo de no na me su yo ye na me see yo ye danyame ase Doctor me say adanse die na eburu so na ompen sa won de wo say adepa ene ton ne ho na won na wagidie sanse Yesu Kristo ne kasa emu ni nyina wo ka o say de o wa so no esunyakopo bo ni po bie ni ho ya amfa so ama no na eye kasa bebuo enti ye dia sempa nanam ye bo sempa dawuro wona obeti no wate ase no watu ho anamo no obenya so mfa so eye Ernest ointment na awake natural capsule free eye Ernest by industry aso eye na ye de ebrawo na ansa na meka eduro no ho asem no je number yi esanse minimba bia wonam bia na wura store bi mu bia na wote kam wanche wo besi form won second number no a wo de frɛ na ne doctor Ernest twetwen komo ka wo ha wo kire no na won kire wo ni daso wo ho ma wo sanse awake any Ernest ointment nti and da so ho so yade ebeka ekaze ebetu enka wo so da amonya ofa hodie no numbers near 0245 07 99 15 0245 07 99 15 after 0276 53 77 01 0276 53 77 01 number so mi do na Dr. Ernest Odro ode eye adwuma na mamenka Ernest 2020 ho asem kiro na kan doctor so pa dance na so ture bi dance ye de oye was in fact just heard your advert on telly in relations to Ernest ointment. I hardly use stuffs like that, but I was saying I can testify that Ernest ointment is a good product. Wobia was it Philip Dansuma. Minimum no so we use to Ernest ointment maybe and na a yeman and now we try not the send we see when kwade e was here to so enti Dr. Ernest Odro adwuma pa ya awrade na mo so de aba e ho danse ni etwaguo no owura no dansoman yen mu bia anko ho no mo edi ni atie yenim ho ono so onim yen red TV na no ohwe na odi hu yen na odi ya no osemachi no ko pedro bi toy no ono ankasa ho danse ni odi ya kan se wo a wutie yen se honamani sansan honamani yade enko ade a we se eye Ernest ointment eye bakope enku bakopa eno na odi ho danse kire obi a woni mu ase wuti sika eto de kokoma obi obebo obaso
e wo kwan sonko so Ernest ointment yade bia ye honam ni yade die na dra wo suro kokokokoko ene Ernest ointment e yenku te se wo nku ade sire ya wo de fa ho a enhyehye eda boko te se wo nku na emuso hwam kama na ade esa bo de se esiesi honam nani ma honam nani da so kama etubo se nipa tuntum seme wo si ho ne say yes o krachi tuntum ofe abaya tuntum ofe ama min tuntum ofe eye Ernest ointment kokko so otum se kokko ni tija eda so kama se ma ko ti yira yam hwen TV so mo huni eye Ernest ointment me pa chome ma yade bi enwu onim ase se honam nani se ya ukuni pomu a ofere obi mpo chiawa osuro wodo hu kan obi anu otwetwe ne ho na wunya Ernest ointment a me se emfa woni se ne ade no akwa akoduro ebekọ amonya fa hodie ya so ahwe ye hu se ne tie ye ogidie wom ti ne edi ho adanse dia kire wo esan so ba me fi ame eno na me ne mema ye yisu ene me yere eno ye yisu Ernest ointment eyenku a se wodi ka honam nani ani da so ho ma bomadi ko pebito na ebebo ne bo so de enye den kra me fast ya benya adrene bi ato ema etiefo ne hwefo se le be ya nia opa bi ne benya ne ntem na onso ko pe bi ato wodi ani kire enkran ya eye okanshi drug lane enkrafo muntie ne ye okanshi drug lane se de owura yi ofri dansoman etisi kron ko pe bi to e odi ho adanse no mo am won kran muntie na mo ko pe bi to na ebebo na danse ndache mo so mbodi bi e de afa eye Ernest ointment ho wodu okanshi drug lane na o se o pe ye kinso okeba obenya bi ho no mo afere pass ventures bi ho Tinated Herbal Benya bi Base Life Pharmacy Nisi Pharmacy and afe Rejoice wenum eye enkran afe mu amu okofodua nsoso no eye akuamantem kropo okofodua mu Eastern Region wodo ne be kire Gapsin Pharmacy Delight Pharmacy Drug Right Pharmacy Benal Pharmacy we eye Eastern Region kropo eye kofodua mu usane ba fomo na be pie mu e won kokko a na afe kokko do ne akire Oskobi Pharmacy Hillside Pharmacy BB Pharmacy wenum eye nkokko ba bia benya bi afri enso no na fe ka soafo nso de eye bia ba kope na ebi o a ukọ ansa betima ka bi eye Tribe of Judah ka soafo no na fe ba osekromu akoma se yeso de eye Dani Herba ebenya bi ho no Misty Herba bi ho Kolena Herba bi ho have me Pharmacy na fe Chris K ya ewo esre so honso no kwa obenya adre bi ato na tie awake adroni Awake natural capsule. Awake chiresen kanya wo ho sorry mo mu so benka form enyane de ewu awake natural capsule wodi asempa ntumi ni di wapite tate ko benyane wonu mu bedidi enti bibi adabia no awake enyane no de atian se menfoni su se eye edura ye ne oba de danti wo mane dabi se ni pedua na ho den ni nwie pe ya emfa ho ni edura benom oba soro no sa nete sie ni pedua na ni pedua nyina ne ho so yie enti awake natural capsule ho ma wo se wo no mu a emma nkwamo ni nya hoden bro beka se ebistu immune system no na sa hoden ni wie pe ya me se anajo na nse nso tutu ebinim de ntuma kuru ho iwu ehwe obedi wo paso ne nya asem keto sansa awake ba mu obo adwuma awake natural capsule mema nom ene ma nom oba nom a eboa be ma nom eboa de tie ne se be mu ho odi ba wie pe am obo adwuma mu oba no na oba nso be boa mu atinka yi ne ho ti obe ma so motim se yes be ma nsa na me ho emi ji me ho si me ho so be ma eno hia se mu di agora wo tin agoro ni die na se na fa mu di si ani ani ne jai me se awake natural capsule e ye dura wona so ahwe me se wo de oni say na emema edi eduro ho adanse ya na fere kakra wom enti ana akwa bi ho agi ya num say ya ye wa kokoduru a edi enim se ne tie no ye be kan ye mfa nhwe ho me say awake natural capsule ye dura wonnom a se ne esiesie ne padua enti mako ebo mo ho odin a wo no de obade de ma unya ne kama obi ho no hu sa abrantie pa enso hodin asafre ne mu opagya de a na ye den hwe niyonku bema ehu se ne ototimi ho hura na odwana kwche de awake natural capsules nyesa fa kokun na emum ema mema yo ejina ho so ya ka bema yo anya betiri nko mema yo eni se o bema mako se na ade ntie no yes with the compass na ko badwuma nya 2 minutes no age eni obi se ya na nkofo bi ka ka se edwanam se ne obewasi abra no ho abone ho ka na piapiam na nom wey na lumba nyum akobam wa abra no hu de nti bebrebe nyina enwe dioti ye wohia awake natural capsule said ye be ya djuma bia ya opese odi ahoden yo no obetimi ayo ne ye awake natural capsule be bo asa kwan so me pa cho number mam fama Dr. Ernest Odro the number say mienu
ɔno aso ne kuta na ade enkosi obia so eduma na edum ne sa sonko ade a ɔno a na beje so numbers ne 0245 07 99 15 0245 07 99 15 after 0276 53 77 01 0276 53 77 0276 53 77 01 wenum any Dr. Ernest Odru Ernest ointment ni awake natural capsule numbers a yade ayi adwuma na de ye kan say yade ne wo ho a memfa ntwen da foforo menka so ate enkanei o wade mekwa koto meye na maye mpanimfo se onua ani menya anye emoto ho nye ento ate enkanei tuana mo ne ye ni ochina ko pedro ni bito na emu wo ho odin wie peya na utimi eye adwuma mpanimfo se okotre enya nkwa no butu adusia enti awake beboa mo ho odin wie peya na adwuma bia wo ye no watimi aye ma so sika etimi aba abotum Dr. Ernest misia echia wi obia ne mo papa bomodin na yenhia na enkomo ho senia manfo si hayen wo o de be di hun komo achi nti doc ye hiao calm down na me inshallah papa nya me inshallah me pacho kofo ye bi number no eye 0243 1345 0243 1345 35 number no channel so say Joseph fashion away wono na amama look sa bride no asa afa ne be ye me ho ade foforo me ho aye pa eno eye Joseph fashion atade ye hye channel so ne hu say enye ready made na embomu no eye Josie ensa no eno nti no wo wedding engagement baby a wuko bia wa dore no wo dinner we no wo Friday we no wo office we no bomodin ase wo beko Josie fashion ho na wa pam ede ama wo kama Josie e wo bom so when meet me the spot e na edi enhwe ne mo bomodin na fre Josie fashion e wo 0243 433 465 0243 433 465 Joseph Fashion 0243 433 465 Freno anafa star no WhatsApp no na Joe Bejo so she's there ono so na ye meti kama ni me makeup see e de amame eye she's there wo Kumasi Sports Stadium woni Unity Oyo no ene di ehwe mu opekera ya ne riga wo de be hye Rivon short one bibia wo pe bia no onton nwefo ne nwa oton nyina eye quality enwinko a ye ni sente wo ho enu ti bomodian na eko she's na omma rig papa ento freno e was 0249 155 776 she's here 0249 155 776 wo obehwe na waye bibia e de ama ba bia wodi ko bia no wo baye ho week e de ama kama na emom no eye Dr. Mafo Fertility Herbal Center shene so wo se ope awo a bra Dr. Mafo eho Dr. Ebema wawo enunti ema no a enei awo abomo no mesro Dr. Mafo mnyame wa mu obi abone bibi na ye osi akwan Dr. Mafo be ye fi ho ama wawo afa ho afa oba ama enigye aba abusia no emu na wawade na eguo no ekese asanya so enunti bra Dr. Mafo oba wapa eba na wunya bi untumi nyinsen na emom no wonso wawo but akra ni ntumi nante afenefa efie mienu akra konfiem yesa nanso wonante enura ko hene ba ye nyina da waye bi akra ne nante tutumni kama na boto ba bia wo bia no na Dr. Mafo wato so esreso atie bisa abase oben Presby school no adawroma Fred Dr. Mafo mami sesia e was 0244 41 10 99 0244 41 10 99 0244 41 10 99 0244 41 1099 Fred Dr. Mafo sesia na ene ne nkomo fa wo ba no a wonante no e na wo ho Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Grace Gift omo na efra wo sesia no bomodia ne bra ye de bi to say prostate cancer prostate enlargement be ma wa ye mnempem oba wakoso kumenum no ene emergency repair agent pataku diabetes hypertension hepatitis ABC and the typhoid and na ya de be malaria ne how Grace Gift ayaresa ya to machede Kumase bra oshim
school junction ewa ene ewo ama from Barakasi road enkra new Achimota yene petroleum bungalow ene dihwe mo Fryan Grace Gifts ewo 0543 0030 0030 0543 3200 0543 320030 Great Gift number no nembum shana so awie why say upesika bi de twetwa ho sisi a e de aye emergency ade wonya bi bomodi afido app no bomodi na download the Fido app no e wo Google Play Store Fido quick loan sisi a won sabekeska 200 Ghana cedis se wutua wo sika ne yia wo betumi enye 2000 Ghana cedis ya wo di beye dwetire na fe wo de ahye adwuma se wo je Fido quick loans no eye atwa dial star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash na ema wo sa enka loan ni bi sesia na emom no hye ne so se enei wo pedu pa mansan age atumu a hye ne so ema me otwea ebabua wiye papa ma wonsa enkebe kafefe capsules kafefe osetalala kafefe de wo awunimuo ene oba wonu nom etunemu nsa yade ase be ma no nom obema ne ehi ensuofita bi frimu ba wodwonso wayase ya woya woba enka wakoso akumanum mese edura mansan jatum se edura wenso table so ekofamase ne chemical shop drugstore na asa kwana koto kafefe talala for Harriet it was 0207 183 819 0207 183 819 0207 183 819 kwana koto kafefe capsules nom bema oba obedi ho dance Daniel ba kwale nak apidance madebo bo say owusko bi won kokko ubenya bi e wo Harriet wo 3p garlic mixture mansanji atumwadro ya de one garlic ene ye edura ya fancy jaso na eye natural Fred Dr. Cecilia it was 0248 3p garlic mixture 928824 0248 928824 3p garlic mixture eye one garlic wafuso enteshewa hepatitis stroke and chese yade ben with your friend Dr. Cecilia was me per 3p it was 0248 928824 Daniel ba Mr. Colinak Apidani Angelos ubenya bin so ewo ho na unim Currency Ventures and the Zahara enupa no ababonten Zahara no ye package de kwa abrochire me pachon uma wonsanka bi wo Ghana Fred Dr. Cecilia 0246 348334 Zahara Mission in the G capsules 0246 348334 0246 348334 Dr. Number no ya was Zahara Mission in the G capsules no what the Mr. Benum G capsules no e betu nem nsanya de syphilis gonorrhea odepua oba ebeyi niema boni bi afri ho bema ebema wo so ebeyi nem nsanya de nyina afri ho Famesha enum G capsules no bema wabo adabridwo wo de ya Zahara man capsules nunum binenye wusisi mu adwuma diabetes malaria typhoid no wo so de Hindi herbal mixture okay she draggling herbal pharmacy chemical shop ubenya bi 0246 348334 Dr. Number no friend sesi anemum grow fire mojadro papa woba unfiti kromu nya ubetumi anya yade ebetumi atwa wawo ene ho ne ma Dr. Growfine edra egi award last year any Growfine for Dr. it was 0244 596532 0244 596532 0244 596532 eno eye grofa mojadro ubedidi ubeda umfiti krombe bibia baya kama online wonsa yetititini na ebefri wa na eye grofa mojadro nunumbi wa 0244 596532 pakum capsules bua mabema woba dabridwo ubadwuma pakum yadra memedi ho adanse ememedi ho adanse Janik 442 ema edi ho adanse mo akoso ekumemu ho receive capsules eno so wo wodwonso twam yade odwonso no ayase ye wo yane ade a wodi ye ven capsules medfagen bua mama jade afrisani ye woni padua ne mo woto aseju wi fa na amro mo kosi form woda na dwa wontumi na arthritis mo amu ye adwumaden agudi for ma ne mema modi ye medfagen akokra ne abrewan mo ko jogging frɛ Dr. I was 0248 885040
0248885040 0248885040 Francisia nene doctor eni komo ye twa ye ho abane ye ba ye bekwa homa ne so 03224 98035 03224 98036 ye twa ye ho mra sisia